upele Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu i le amatanga o le nei vai o sa fou. To e vai aso le masino se tema usi mai alau whaafonga. O Februari le tausanga e lua whelua sifuru. A o te pena le palo ta tele o le tātou o tunu i le tausanga e lua o lua tasi. Na whaamuta i le veo le sunga i alo mia sa fune i tuunga tau loa sia anga. Ma pule nuu po le suyo le nuu o fatu valu i sa fune. O se wha i unga na whaamutala i lea tamali. Na whai el mtanga ruenga o tina mtama i tai, a tina e o fio anga maanga viso tai. E au noa ma se tusi e wha i loa atua i le mafu anga. O se wha i unga fo ina wha tino e au noa ma le tapa i le mtanga ruenga. O se wha mtalanga mai le sa avea masuyo le nuu o fatu valu i lea taimi. I se whelo inga na whaeloa i alo mia, na pau le whaamtalanga na avatu. O lona sori leo le fono i le fono masina asuyo nu umal mtanga luenga ua mafuai, o na whaamuta lona tofi. Na whaeloa fo i lea tamali, o le fono masina na mapuna mai ei lea tua inga, sa whaeloa iso na langona mai a whaeloa isuyo le mtanga luenga sa awa i le fono. O ia, o se suya lango i le vanga wha upufai, o le wha tua i lea tua sambo o tasi. A o lo mai le palo te tele o le lua o lua tasi. O lona tele tonunga o le mafu anga lea na wha mutailo na toi avea masuyo le no. Ina ua whaia lea wha ai unga na tele ni a fianga re whenga i maia. E pēna sa wha asalai o ia lo lato no. Ai sa ia tutu ai pēa sa idi le mea moni ma tāpā aisa na loia. Mo le whaia o se ngā ruenga wha le tū la fono. Ma o lea ngā ruenga ua tau nuu. I se whiuta na inga ma le mta ngā ruenga wha pēa ida ofisio le loia sidi le malo. O sua enga na whaia e toi sa iri aile a mio tonu na wha mautu ai. E sori tū la fono le wha unga na wha muta ai le tofi o lea tamali. Ma ua tutongi ai le mtanga luenga o tina mtamai tai. A tina e o fio anga banga fiso tai. Le se furu lima afe tā lao le tutongi a toa leo masina i se furu. O le tausanga e lua o e le toe maua. Ai wha pea i fo ima tutongi umo le tausanga e lua tasi. Lua tolu. E o mai le tausanga nei e lua wha. O te tongi fo i le mtanga luenga le pidi le lo ia na fina wina le mta upo lo mia, e lua afe lima se lau tala. E lua se lau lima sfuru afe le tauina ta pena lea ta mali i mlana lo ia, e fina wai le mta upo le fam sinonga. Pe ta isa ia fa iloa mai o le se furu lima afe ma le te tongi lana lo ia, ua lava lea, ona e le i fina u e sa ili ni tupe, a e sa fina u e sa ili le amio tonu. Ya, morsi le fia ukanga vaia a fia ruka mali anga e ka uvalea e o mari oki. E o mari oki e ka uvalea ka ika ka uvalea ko ro ka uvalea ko fanga o lo ka ainga me uma ka ke makai. E va fkai lo mo marka le fia ile songa. Inga wa umal mako fonkanga sa fai marsi o maloi. Ya ole o kalia la ka kalo ko kongi me ngal suldi ma fio la contract. Pa wala kupe ke mga o ia peila kong kalaki. Ya ngai le so ulapenga fa inga kong kalaki. Ya ma pe mai le lua film se la ro ia. A le lua se la wa fe la o claim. Ro le saur ka ma ai ngo se ka ko kungu. O a fa kia walu o ke fa mangalu. Ya o ngala umka o mole au fa inga luenga uma sa mo imka ngaluenga ikas. O ia le whainga malo e kula i mai. Lango. A whaio le ale wala awinga wa enga lue ei, CEO, Senior Officer, mga luenga umal malo. A luar ka nga kaya kulo e whailanga ia nga makawhaio i nga kofiere kua, nga lue. Ai awangi i ambol nga luenga mwhai mai. O oe usot kurafo. Peo le menga nga kuskusi di mai ia kia. Ai whawhikai dea kua ile ilanga sosuangi nga mai lokele maloko finga wa uming fa ka milo la mga ya la umai kali fa fifi nga ya umro mga yo maku ya mi se fo yo lo ko lo ma sa fa le laua e le tapale aver mta upuri le famsinonga o le ua swala upule o le fo bo io mta ngaruanga
te le lape o le latu whai wana whai. E le fwoi la ua wha malu suafa. Ia, mana pauale o le vai ngā tupe le ua e tārusanga e au mai mō o lau teimi le sa ngarua e wale tu e mōru tu. E le ka ua e kia ukupe. Ai ka ua e kia le wha maungi o ngawhai o ngaruenga wa kofi e ka koe le akua. I lo ukari kongunga wa lava suli mawhe lea o lau contract. E ka wanga pei, lau contract. Ka wanga pei, suli mawhe. Ma ian mali pile la ulo ia. A le lua se lau wafe nga o suua ili mka ngaruenga o ngor ka uvalea wa au. A afia ia o nga sia ufanga au. A afia ilo ka ulele. Ia e kongo ama lama o le kaya o fou. Fou fou i mangaku e funga fou le sefa le vau puangia. O le kaya o fou fou i. Ma lea so fou wa o mai lea kua. Wo ufa mangalo. Fa bangalo lo usao le ka mau ainga o le akungu. Ai maise o le makanga luenga. Ai wala vale suli mawhe o lau contract. E a mai fai isi me fi fale o lo ainga e maise o nga sia ufanga. Le sunga lo mia sa fune i tu unga tau loa sia anga. I se whaatela roanga i le whae unga o le vai aso. O le whae unga le tau sanga rua o ona toi whai ai malanga vale le la iti o le Samoa Airways. I le vale o ponu masawai, mai le malai vale le whaleolo, maanga i ai le malai vale le mauta. Ai o aperido le tau sanga i rua o tasi e tusa o wha maumaunga, na toi alu ai ana malanga i le malai vale le asau. E ui le toi te tala o ia malanga le nāwa i tau e le toi tau fia, ona e maua lalo tele le mana ongo tangata malanga i le vao motu. O le ala u toi wha iloa i le pulenga o le kompani vale le tunu, e ala mai au wala o wha asana launga le pulenga o tangata tā wha mai fafo. Le toi te pena o le Samoa Airways, e toi whaia ni malanga i le vao whangali i mamauta, ma o lo fuafua e tolu malanga i le vao yaso. O wha iloa ia le asosio tangata tā whao le tātou motu o Savai, le anganga o le fia tele, ono o le ato e lele atu wa lele o le Samoa Airways, a wawa si itia le mana ongo tangata tulisi e fiase si atu i sala whai. Ma e mana o mi aise a wala vave, o whewa inga e pe o wa lele la iti o le Samoa Airways, na o sfuru 5 minute e malangai, ai tau nui mauta, ma lava i fo i le teimi e tāwha whao ai tonu e motu. E le i wha mautu se aso ma se masina i toi wha aua wai lea tau tua, a le company valele, i le vao motu o polu ma savai. Ai ua wha iloa i le wha sa launga, o le teimi lawa e wha mautu ai se finangalo le kāpeneta, o le teimi fo i lea āmatai loa na whaia ia malanga, e le ngata au ngā motu le si tāwha whao. Ao tangata fo i o le tātu o tunu e whai malanga i ni ngā ruenga wha pisinisi, i le vao motu. Ai meise le lautere o le tātu o tunu, i la tau e fia malanga i ni fuafuanga whama vave. O le whano o le ola si tama i tai o si tangatanu o Saina, i le whala velawe tau ta vale i se vahenga o le ala tele i veilo whaleata i le vaveao le sosa, le so luas fulfao se tembo le tau sanga le tenei. O le stofi o mavae, na lau wai le tongi sala le whaamsinonga mawalunga, i le ave ta vale na ave ina le ta vale o le tu ainga o le Hyundai Cats, le ana la vea ai le ua maliu, a o ia tau mawhai a sopo ia le tele le vaenga sa iei se lau whātau wia. O le mai on su ino mori maua leo leo na tau nuai le wha amsinonga, i le wha mauni o le mori anga o le avita vale wha atamala, ua maliu ai se tangata, whasanga lea ia ngafa siona tau a whao malie. Ma ua nofo sala i nei le whale pui mo le umi e tolu tau sanga, ma le iwa masina. Na wha mauni e fo isi o na mori anga sa ia ioe iai, mori anga io le aveino se ta vale le leise neina, ma le tu e ofo le fesoasoani i le na whano le soifua, i le teimi o le whana melabe. O le aia inga le wha amsinonga ua wha asai o na toe ave ngafa se ta vale, e ala le tau fialo na toe umio se leise de ave ta vale mo le umi e lima tau sanga. E whato a mawhai o na toe maualo na leise de ave ta vale, i le a wai lea i se awa onga e toe fuata ina ma wha tonu folau wai lo na wha tau teia, o se ta vale se tūlanga o le tausisi o tū la fono, o le saunga le mui lunga o awala te tele. Wa wha awau pero no futao fiero tātu o tunu, le tama i tai o stangatanu o Filipaina, o lo molia ilo na umia o le pauta whaasaino le aisa mani utu tau o se la au malosi. Sa talo sanga i le whaamsidonga le tama i tai o Ariane, e fia tua Samoa, ai malanga i Amerika Samoa o lo wha mautu ai malo na to'lua, o na ele mawhai o na sao fia nisi o na fuafuanga, a o nofo i Samoa e whaata le tali eilo na whaamsidonga, le o whaatu langa mo le masino o te semo le tausanga nei. Sa ofo fo i te tamai tai, na te mawhai o na totongi ni wha maoninga se lua,
e te ili maafe tā lai wha mautu wailo na toi fo i mai lo tātu o tunu, e tali i ona morianga. Pei ta isa te te e malosi i ailo i a leo leo ono opopolenga e tu uava noa lo i ai, e aru ese malea tunu, o le tu mauti noa e le toi fo i mai. O talia le wha masidonga le te a leo leo, ma ua nofo i pēru tātu o tunu ulea ta mātai. O wha maunga leo leo lo wha ilo ai o le solimo i ulai o le tausanga neina taunu uai i Samoa Ariane, ma wha mautu ai e pia, ma wha tali le aso e toi pu e ai le isi ana wa lele mbalangai i fiti, ma alua tua i loa i Filipaina. Pei tai o le aso ono i ulai le vaveao na sauni e malanga e se ai. Ai maua loa pauta o le aisa mautu tau i le naato tai, i le teimi na sue ina i masini le vaenga o le pui puinga, i le malai wa lele i fale ono. O le wha mtalanga le tamai tai na tu ina atu i leo leo, i le ai ni aisa na ia tau veina, o lana tu a inga o se tangata na ia fafao pauta wha saina i le naato. E vito aso e sue au di ini lea tu a inga i le teimi tu la i lea tamai tai i Filipino, mo le sue ina le wha msinonga o morianga leo leo. O leo wa solo leo la kapita i to fitu o le te patasi ma le siampini, o le tamilu sangata i to fitu o le te wila e peo na safanga solo, i le asfreide me le asto na i umavaya tunei. O le te patasi na sue siampini, ma le au ala uli Lions, manu malo ai le te patasi, se furu iwa ai i se furu ma le faa. I le vaenga o tamai tai wa solo le au ala Australia Development Sevens, ma le siampini, na malolo ai le au tamai tai mai Samoa o le no idea. O le awali mai Australia le Double L Yodis, ua maua le tūlanga tolu, ai le vaenga o tamai tai ua tūlanga tolu le au le Striders. I le tamilusanga le ipo le Pasifika, ua sao whai nei le tātou manu Samoa, i le tūlanga tolu le tamilusanga, ina ua malolo ai le au le aeto mai Amerika, ai ofiti le Flying Fijians, ua toi nofo ai le ipo le siampini o le Pasifika le neitu sanga, ina ua manu malo de la ta longa male au malo se yampani. O le wha tūlanga ngalau au nei tāmilu sanga, tūlanga mua Fiji, tūlanga lua Japani, tū tolu Samoa, Amerika le tūlanga wha, tonga le tūlanga lima, ai te tia kanata i le tūlanga ono. Tala amatei o le amatanga o le vai aso, soifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olu atasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le nau whaina whaafonga le tātua tinu le tue whaasalawina o tātua tala mai Samoa, ia pei ona whaafonga iai le nei fwoi vaenga o le amatanga o le nei vai aso ilona aso ngā fua. Ia mai le tautua le tofa o tanga vai tipi o tanga vai ia wala mo foi le tufa te sio o tatu tala mo le whaafonga mai le tatu o tinu i le amatanga o le neva yaso taupule le ola malumalosi ia tatu teulia le tau le valu le aso a tau te ina tuelo tu se fumanuia ia o le amawhai ona te maua i sisi ona whapoponga o tatu tala mai Samoa ia pi ona masani le tautua ia anisio sui o le tatu au whingaluenga ia a meise la fo le tofa o tanga vai tipi o tanga vai mo le tufa te sio o tatu tala mo le whaafonga mai a le tatu o tenu is formal family te o tele tu life fitu. O le whanga solo le tātou por kalame o se vainga foi la le nei le tūlango le talo le tau marangata i whalo le tātou o tinu o le kalena o le whainga whaiva ia whapena fo na ripotia mai le ofisa wa ai tau i au kilani whanga solo i au fufuanga pe o ne iele amatango le neiva yaso. Asonga fua i le so whapena no whabawina se fulu maleono tikiriro na mawhanwhana se fulu lona marurumo o tātou i le nei fo i asonga fua. Langi le leili tūlanga tau mo tātou le so pitai e yeise teimi o le fiafio le so le whapena na to ulu wa vasalo i ne timunga ia pe ona awina mai le tano tau mo tātou i le nei fo i asonga fua. Aswa tai au whapena na tu maulo na mawhanwhana se fulu maleono tikiri se fulu male lua lona maulalo. Langi le leifo tūlanga tau mo tātou pitai o la i nisio vaenga te
ulu vava solo ni timunga panga solo tila solulu pole o ngatu tonu le neiva yaso sful fitu tikiris fulu alo na manulu ole ba ye foi le matango fiul tulanga tambo tanto le solulu ya mala so tofis fulu ono sfulu na manulu pe ona ye le tano le tambo tanto le matango le neiva yaso sa uni so fanga malanga mo le tanto tinu o Samoa le failo mai langi ni leile tulanga le tau pita ye ni so vaenga le fa penana ye na to fa tau ya matolu waine timunga laiti to maulo na vevela fa tulanga ina tolu sfulu tikiri ile lua sfulu mo le fitu lona mawalalo ya tatou fona sauni fenga malanga mo Samoa tulanga na le vevela mo Samoa lo ye tebile nei tolu sfulu tikiri ya pe ona failo mai ofisa va itau yo kilani Fanga solo mai se vanga le tanto wa ngati falo le tanto tino malekale no le fainga faiva ripate malo fisa va itau yo kilani au kilani se fulu valu minuto da tano le tula fitu le tao suor ngati fale mo mali antu le se fulu fitu minuto tano valu le poa na nei o le no fanga o ne hanga fa mawina e le tasi le minuto tano le se fulu tasi le tao suor ngati fale mo mali antu e le poa na nei le lua se fulu fa minuto te sumar tasi Ole pitonu o matou nei manu kau het sa famawina lua se fulu valu minute te fulu suar ngati fale fitu minute ta sumar tasi le poa na nei ala fa penana te mau maria to ngati fale ia mo manu kau panga solo timuri vai pinchi le famawina se fulu iva minute te fulu ile ta suar ngati fale ia ona to mau maria to ile se fulu no minute ta sumar tasi ile poa na nei Langi le leile kaleno whainga whaiva mo tātou le so tau whanga solo antu le sorulu aso tofi ia se pa ia lava le sao le vai aso le nei whamesi vanga lea langi le leile tulanga tala le tau mo tātou ia whanga solo ia iau fuafuanga ina ua se fulu ono minute ua te aile tu la e fitu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le aisinga a mungangi. E whapere tala, e taunu watu le au sanga antai maama tila whainga I tutuila, a o sa sao whaafi le onge le motu. Ua a manta o nanga I tangata I le soi vao. Ai o nisi vaenga o le motu, olo o posi lava umu masi. Na ulu fale lea o teine I le fale ma aisi loa mo sina masi mala ua. Na tuantu le la ato I le nuu e tuua I le masi. O le ato lea teine e ingoa o le mungangi. Ai amu le nuu ona o le laititi tele o le ato. Ai peitai. Na fiu e fu ele ato ai le itumu lava. Na iu ina vaai atu le nuu ua la ititi le masi o tutoe, a la lava ele itumu le mungangi lea. O I tonu e mauai le upu. E whamatalai se mea e fōlinga la ititi le vaai, ai matua te leso nao ngā po o sona taunu unga. E winga whaatasi ma le la fonga e masani eile antu nuu yaso ia, e lai titi ai maini. Te manatua I eile wa au si kafunge nga whealua I le wa murifangua masale longa I ngoa o le lai titi ai maini. E o le nā wa ai tuli e tangata malanga. Ia ai ona o le sao sawa. A ua le la wawafu e tangata whaasuanti I le limu tau I naso. Peitai. E le I umi lawana ta aloile a whakasi e ngo I angiko le kampikengi ai mū le au ngasi wa ana o le lai titi ai maini. A o le waa. O le matua sao sawa to e vave, to e so solo le lei I lungo le sami. A manatu foi le whaata oto o le tātu o li I le fatu o le sinapi. E pito I iti o fatu uma. Ai a tupu e sili o na mawhalama vea mala au. E o fanga I ai manulele. E titi le va ai ma le faitau fa le tangata.
ai a tupu maola e matua maofa tangata i lona tula i mai malona aonga. Na whaatusa ia ye Yesu le malo le atua le sinapi. E fōlinga la i titi le ato le mungangi i le vaai, ai na fue antu lava, ai aisi mai lava le ato i le imaona. E au fo i ona tanto manatu, e winga whaatasi le alanga upu le nei maisi e pei o le i titi alenga mea, e pau ai o i le pea. Aua ne i whaita wina te mai moa a o le i fofoa, o le aisinga mungangi. Ia manuia lau whasonga Samoa. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Oh,
Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aundanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 555, o valu selau, lua 555. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID is furiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa tula mai le tātou teimi le wati le nei fuvanga le fiafi lua se fulu ma le valu minute lewa te aile tu la fitu. Ya, ma le tautua le Radio Samoa se fulu lima I vatolu a mo taurunga te fole tautua le tofa siava tu pea atonio. Ya, wala mafoi le tufa tasio le tātou pon kalambe na o le maufa Samomoni. Ya, pe o nei fole tautua le tofa ya asiava tu pea pe o nei ele matanga o le neiva yaso. O forofa mfatano fatu le tātou pon kalambe I le tātou watanu mano le seifu manuia. Malo fo le tawa ta I fea mangaluenga pe o nei tātou I le amatanga o le neifu iwa yaso. Ia matulanga pe o nei ia fufuanga me seia por kalame o le fai unga o le vaiaso na sei mavai atu nei ia por le weekend. Te lola mafoi to tele tātou ia ma fufuanga pe o na whianga iai. Mi ia la le lofa milanga leo le tua ia na ua whamaea ia ma whaatenu ine le fia manuia. Ia ma umatua I foi sinava enga le tātou sava lia la matanga o le neva iaso I le lofa milanga leo le tua. Le wawa iatua awhatonu le tu la fitu iop tonu ma fole tātou por kalabe ia I le whaaturanga ina o tātou por kalabe I le Radio Samoa mai lava le aso whangafua se ia pa iona aso whareile o le awhat fitu o le teimi o le whamurianga o le tātou aso whanau ma le aso soifua mea lalea tala lau leina mo e tolu fitu ta silima vitolu le tātou leina le o te tala mo le whamurianga le aso whanau ma le aso soifua pai fwana whaasea mai lungo o le tātou Facebook page po le tātou YouTube channel le ngata fo leo le tātou emaili le si tūlea on air at Radio Samoa ta ko tara nsit mawana le yele fa murianga le sfa na mula so soifua talia se tato wala au fa talo fa ma fo fa tu le tato por kalabe kisa so le fai fa tel fa te simai fa te amosa me melpone lunga le tato YouTube channel alo fa tu fa time fa talo fa tu fo ya tu pa I matuna fa tu ali I malor se fo manuia se usa alfa dobrico malor se fo manuia fa tel fa te simai atalo fa tu fo ya TV Philly malor se fo manuia Selina Siosi malor Selina le mafuta milunga o le tanto YouTube channel. Ariata Mitchell le mafuta mai le nei foia vanga le fiafi ma no le se fomuria fa tel fa si mai ma le tanto por Kalambe. Fa talo fa tu foia to ilolo sapati se pani se fomuria fa talo fa tu ya loto alahi fa no mau le mafuta mai ma no se fomuria il tanto to tua. Tanto leina no tala mo to fit tasiliba i to famurianga le sfana mo le soifua ia pe fa pe le solo waso fana mo le tanto telefoni ele nia fiafi
Lelai tali start vlau ina ya I medi lo tanu mai tia ule nei fia fi male famadianga le so fanau. Tatu famadianga ni na mai di John Lems Nicolau. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Alo faanga ma famadianga mole so fanau le tali ya di John Lems Nicolau. Whawhetai lea tua ua e au lia maile nei fo I tausanga I whaapopo I tausanga o lo wola au auna. Ia vea pea oe o se tama o si tai o mātua, ma tō anga I le lotu ma le aonga. Ia puipui ova I o wala uma I le nei aso, nefa maua e oe le malosi mai le tua, ma ia manuia. Aonga le nei aso. We love and wish you all the best in life and what God has in store for you. Manuia tele le atuanga los fumal fanta usanga I le so. Lots of love and blessing from Auntie Una, Uncle Zach, and little cousin Zach Lima. Manuia tele lo waso whanau I le nei fo ia fiafi I le alofa maranga le leio le tua. Tato laina lom tala mo oile ni fiafi mo le famadianga le so whanau mo le so soifua. Alton Smith le mafuta mai le tanto por kalame mal famadianga le tanto so whanau. Hamuni atu le atuanga o le fitu tausanga o se ua fine ya solinga Belinda Farani. Tatalo I le atua ia puipui lo wola tuputupua ai tutonu o le tatu ainga ma le nei atunu. Alo faanga mai o uso mautuangane ai mai seo nanas mai sa mo maukilani. Whapeo ainga uma ai whaasilisilia I o mātua se Stefano Rosana Farani. Papa Q after work. Yeah, why not? Happy 7th birthday against baby girl. Alofa anga mo oe le mawai manuia tele. Lo waso whanau I le nei fo I afiafi. We're gonna have a good time tonight. Tato leina na matala pia mo oe wai umalo fo ina iau I meli le whaasolo atu ia ona osikolo se fo le whamdianga le whanau mo le aso soifua mo tatou. Birthday greeting to Malcolm Tina Tali Lesoa. Whamanu atu le aso whanau le tali ia Malcolm Tina Tali Lesoa. Manuia le atuanga lo sfuru lima tausanga I le soa tali. Whawhetai le atua I le ana tausinga ia te oe le tali. Whamanuia le atua I ala uma o lo wola. Alo whaanga o mātua lo tua fine malo oso mau ainga o mai New Zealand nei. Happy birthday son. Manuia tele lo waso whanau. Ia Malcolm Tina Tali le soa. Ia pe ona yele whamlianga le aso whanau. Ile nei fo I vaenga ole a fiafi. I'm Johanna. Lele te leona le Paula na o tato I meli lau tanu mai te ule ni fiafi ma le whamanianga le sfanau mla so soifua. Ia ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ia ma le tanto porkalame pe ona masani ai a fiafi o asonga fo va yesu te tasi ma le teimi. Ia whapenana whaatapula ina moa tato whamanianga o se whanau ma so soifua. Ia pe ona yele amatanga o le neiva yaso. Ia ma le pulenga ma lau whangalwenga Radio Samoa se furulima iwa tolu amo manuia tele. Ia o tau waso whanau ma so soifua ile amatanga o le neifo iwa yaso po le neifo yaso ngafua tano le atua. Ia tue whaapopo ia mafo ia tui nisi se tele. Wala mafo I o taupe o na ulia mai aso whanau le amatanga o le neiva yaso. Happy birthday to you ma le pulenga ma lau whangalwenga a le Radio Samoa.
Nai whaafianga seu whiwhiloi mō tātou le nei pōwanga le fiafi ma le tautua le Radio Samoa se furu lima iwa tolu a mō. Ina ua se furu ono minute le tutona tāne o le vadu le tātou por kalabi mansunga le whawhenga inga pasta poni fono ti ia ma le tu le upenga i le loloto. Whantalo whatu ia toi lolo sapati loto a lahi whenua mau. Saipe maloa noto a lahi whawhekai le vatahi mai pokalame io lene fo ia fiafi malo soi fo manuia vatalo fatu fo ile ne ia fiafi ia miu amosa malo soi fo manuia ia vatalo fatu fo ile tatu tua Rita Tongia Tama Maletina Lautua le ngata fo le Amalia Mikaele se uso ia tona leota vatalo fatu fo ia Wisa Captain le mafuta mai malo soi fo manuia vatele fatasi mai le ia fiafi soloi so faneru malo whaatele wa mai i le tātou porklame pe o le tautua le Radio Samoa se furu lima iwa tolu amo i le neifo i a fiafi ma le tātou porklame pe o na masan iai. Felila Malia so i fumanuia whaatele whaatasima le nia fiafi ma le tātou porklame i le amatanga o le neifo i wa yaso. Sa yo se atu mona i tātou whaasele silanga le ua tenu mai i tau i a pe o masani fo le tautua a le Radio Samoa se furu lima iwa tolu amo ia matato porkalame pe ona ia na ia tato fa silanga fala wetele ia fa manatu mo na ia maftanga ia me se foi lato fa teluina na ia lato fofuanga ile faiunga ole ni foi yaso pol faiunga nei masina. Team No Excuse Super Talo fa Samoa manatu le tato sumpa ale Team No Excuse yaso tofi pe ona masani ai fai le Omai Otara Music Art Center ile taulanga fa tawa Otawa ile afoleono ile afiafi. Ele se tutongi o le nei sumpa, so mai tanto fia ma fa marstino fatasi, a wale tanto so ifua manoloina. Ma wale tanto Team No Excuse le tuantusi ono pasela o Lindy Crescent e Otara. Vao filfili ma le tanto tusi o songa. Awani ngalo sa lo mingo le tusi o songa, fatasi e ma le lolo mingo le vao filfili. E mawai fa lupengo Samoa i sifo tutuila mamanua. O nisio tala tu o Samoa o le alanga upu o le matafa yo le matai le faingo whaalawlawe e pe o le whaapoiponga ma liu le o sio singo a inga fesila whainga o paolo si i whaanoalo whaalangingo e kale sia ma le telo ngangana whaanolonga fitus futalalo na tau. Na le ofisa lava le Radio Samoa i le tolu pātolu o na Hopewell Avenue Manukau e te mauai morisi whamtalanga ma la au le lua no lua tasilima i vatolu lua no lua tasilima i vatolu pe tangai ane i le shop Radio Samoa .co.nz whai mai eisau oko o tātou tusile na. Tama whana wa sau tulau Samoa nau whaafungaanga ai i le ava ma le whaaloalo mātou te tatalo atuai. I le paia ma le mamalu o tama whana uma o le tātou nu o a sau o lo a fifio ma pāpa a au ni usila nei. Pa ia lava lea wale a fifio a inga ma le mamalu ya sala fai e whapea. O le a whaia le tātou maftanga, i le aso tona nei, aso luas fulmarvaru setema, i le moto tufunga solomona. Tu tau le tua tusi o le tolu sifuruma le lua Raps and Row i Otara, e le tu le tasi le wauli. Wha moe moe a wā lava le wha mau popoina, o tama whanau e meise le atina e o le tātou maftanga i le lumanai. O le atalano i nei fo inisi o mata upu wa umo na tapena. Momoli atu lo tau soi fua ile nā so tau poina ile alofa malanga le leo le atua. Mo nisi wha matalanga wha afsotai i atu funga solobona ile o luatasi o valufa lima iwa valu. O luatasi o valufa lima iwa valu po tu vau fono. Manu ile o lua tasi o noiva lua tasi valu lua. O lua tasi o noiva lua tasi valu lua wha afetai. Leise tanto fácil silanga lo tenu mai tu malo si umu ua malama nei i urungalu mau fitia i vaai le malu o le tapuitea ua taoto fo i le anta nei le tula fasa whaatu lima i au paia Samoa i Aotearoa nei tainane paia wha le tua i so se fata tulou na lava whaapito nafa le vala au whaaloalo mo le nei tu malo si umu mai mani noa se ia o atu i saanga. O nai o tātou paolo foi mangafa tātou te manuai. E awhifio mai le lao atu tu la pai, olo i le aso tona inei, aso lua se furumalawaru se te malei tu le whai le awhiafi, ile tuantu se furumale lima Imri Avi Mangele, pai ona tasi e le tō whāma le whautanga. Se i o toe sila ma wha mautu tā penanga uma, mo le tātou wha moi le masina fau.
O lo totoi pea le isi vai aso mo tātou. Le leile amale to e sea nu poto. A tele popo e valu tulou o le tau masua fo i leo le tanoa. Morisi whamtalanga whafsotai le orua fitu lua noiva fitu whānu ono. Orua fitu lua noiva fitu whānu ono whaftai seinia to whai ono tu puola lafi tu la asua o sio whalongo utai levi tusa luato loa ta vita sua tu tala epa tu la pou olo mole tu malo. Male whaalono lava. Alo matama whana umala fi anga o mangyangi. E whaasilisila atu male nganga whaaloalo yalo matama whana umala fi anga o mangyangi o loa lala ma paa au ni usila nei. O le a whaatino le tātou maftanga i le aso lusu malvalu setema aso toa na indea. E le itu lai lua i le wauli. O le manatu o le a tātou o waifa atasia i le na aso na unauta inga lava ina ia maopopo a tātou fuafuanga mo le fio mai o le tama o le malo. O se tama whanau o le tātou nuu le fionga ia lau timu ia fua welese va ai e whaia le tātou maftanga i le numela valu Our Street i o Tahuhu i le o Tahuhu Rugby Club Hall. O le a saunia fo i le tau maftanga mo le wha moe taua. Mo nisi wha matalanga whafso te mai le tātou numera o le o luatasi lua ono toru lua o. O luatasi lua ono toru lua o po le o luatasi lua varufitu o lua ma le wha alo lava wha fetai. Leise tātou wha silsilanga tama whanau a le fio ango vaiala. Mo alo matama whanau a vaiala wha mole e wha manatu atu le tātou wha tasinga i le maota o maunga langa fuaina a Jensen le tuatusi o le tasi o iwa hio kwesa rawi papa te toe e le tu la tasi i le a wauli e wha manatu atu fo le tātou restala e meise niso tā penanga e pei ona ioina mo nisi wha matalanga wha psotai le tātou telefoni o le lua tasi valu lima o tolu wha o ono lua tasi valu lima o tolu wha o ono po le o lua tasi tolu lima fitu ono tasi o lua tasi tolu lima fitu ono tasi po le o lua tasi lua iva lima valu iva lima o lua tasi lua iva lima valu iva lima whawhetai se nia e penu ula ma ilo nuu waila au le tātou wha silanga lena. Mafutanga so fatasi faifia au Samoa i au kilani. Tulauna i au pa ia Samoa le au mamala. Ai wha sila atu ma le wha aloalo. I le mamalu o le mafutanga so fatasi faifia au Samoa i au kilani. O le awhaia le tātou whodotanga i le aso tofi nei luas fumalono se tema i le awhar se furu le tai au. I le maoto fono masani i le maoto Samoa i mangele. E vala au whanalo atu foi inisio le au whengarenga pa ia le tua. O loo fia au wai le nei mafutanga ina ia susumai. Matala mai a ao tātou nuti mea whatasi a wā lava le manuio o tātou tangata Samoa i nei lau whanua wau tau wā whiwhio ma tātou au mawai whawhetai lau ma le maftanga so whatasi whawhi au Samoa i au kilani o loo seinia le tātou whaasilasilanga lena i le nei fo i a whiawhi. Ia nal paulana o ne tātou whaasilasilanga lau tanu mai i tau i le awa ma le whaaloalo ia pe o nei ai le tātou porokalame nisi vaenga te fia malamlama atili ai pai ona e walau le tātou telefoni o le lua tasi lima iwa tolu lua tasi lima iwa tolu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255 iwa valu mo so wano e whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga whaamilinoto mai le kampania le City Car fua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Taria foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga iatu le lima awha tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Radio Samoa. Lima minuti le toda talo le tula valu fa talo fa tia leone eli fa tele fa tasi mai pelinisio sovale malo le soi fumaruia ya le ngata foi le fa talo fa tia leonero mapusua heiso le mafuta mai malo le soi fumaruia fa tele fa tasi mai ya mai lanto umalava pioneli tanto por kalame loto lahi talo fa ya mai lanto umalava pioneli o le pa Malaysia malo soi fumaruia le nei afia fi pentiki au mai le alunga.
Tiu whaka mātango whir sunga ia petiki, ia, ma le kawale nā o le pesa le penino le tia whau. Se i au mai le lunga, ina ua lua minute wa te ale vanu fatasi me fole sunga le whaafengainga. Pasta poni for the team o le tato por kalame o le tutu le upenga i le loloto o si mai al whaafonga. Te vi o ele tua le nei fiafi whaafteitele lo anga le lei ma lo whamaoni ai mātou. Lau tau singa le nei aso mātou lia mai fo le nei fiafi le manuia whaaftai tama, whaaftai lo whamaoni ai mātou le tua. Vi ia lo swafa mātou langina lava le nei pese le nei fiafi ma le nganga fia le nganga whaaftai. Mātou te whapeatu le lei lava o ele tua awai whaavavaulo alofa tu noa, mātou whaafitai le tua ona o mea malava o mea lofa o whaamunianga ma mea sa e a maia mo i mātou sa mātou whaangaina maola i le nei aso le tua le ngata fo i leo lau tau singa i lungo le awale tele o tonu whalwhainga luenga o tonu ainga ma so se mea na mātou i le nei aso le ngata fo i leo na ia mātou whanau sa ia o onga whaafitai o mātou ma o le nei teimi mātango fie we saunia ma whaamanoina nei taimi mātou te o mai ai whaataunuina le mātou Paul Klame le tua whaaftai tele iawi ialo swafa e whaavavau. Whaaftai mātou te whaaftai atu i ia Yesu o nol whaaletanga nei a saunia mo i mātou o lau whanau. Whaaftai le ola, whaaftai le tongi ola, whaaftai le manu malo, leo o mātou whiawhiai mo mātou maua se whaamoe moe ola. Ola i pēi mātou le nei lalangi le nei soi fuanga mātou te iai a ui eiso mātou wha moe moe a wā wa umana e saunia le manui o le ola e wha vauta mā. Mātou te mauaina pe a whai mātou te ola tutu mau ia te oe malau wha o le tanga. Vi ia lau swafa le nei pō wha aftai nei awa noa
mātou maua e mātou te 254 i ma whaasoa lau upo. E mai ei se whaamnianga whaalenganga mo i mātou. O le mātou te talo ma wala watu lo mātou te mailelangi whaau mai lo nganga le nei pō, nganga pa ia, te tai oe le nei fiafi. Pena ona whaau o mai lau upu i o mātou loto a mātou whaalongolongo atu i atoe. Wha mausali lau upu i o mātou loto le nei pō, i nei au ngā au a fionga o le a mātou whaalongolongo ai. E lo mātou soifua whaalenganga. Whaamnuia mwhaau atu i au tangata le lātou whaalongolongo le nei pō. Ia whaau mai fo ia te o lau au na o whaau ngā ina e a watu ai lau whina ngalo i le nei fiafi. A umalawa le mātou ngā luenga ia tu mau pēr le whaatau waa ia i mātou. Ai a watu lava ia te oe le vi inga o le whaamanu o le whaanetanga tu mau ia te oe o le whaavau. Nā le mātou talo le nei fiafi e ala atu ia Iesu Keriso lo mātou li i whaola. Amene. Whatalo whātu fo nei fiafi le tātou whasausaunga. E lau whasausaunga sa moa i le nei fwoi pō malo lava le soifua maua ma le langi mama. Whatalo whātu ai le nei fiafi ma le nganga whaafitai le nganga fifia i atoe. E le tātou Paul Klame le nei peona masani ai le tutu lau penga i le loto. Ia o la auto auna fo nei poni fonti nei tātou mafuta. Tai mai lo auto soifua ia ama lo fo iola. Ia mai se foi ia le uso ia sau ngā lua tu le fiafi o tātou maua le nei ia manoa le nei taimi wha auro tātou te whetu wha ia ima wha soa le upo le tua whaftai i le tua o avanoa le lei lo nā lofa malonanga le lei ia wa mai alo tātou o le nei po ua mawhai ai ono tātou wsa ngā il manuia i le file mō ma le matang o fio le tua ia ma lona mawhana whana whatalofa tuai le pa ia lasi o si o tātou tunuu. A mata mai lawa foi au au na le tua mautou a inga ia le ngata foi lea ia o le ia la silasi o si o tātua tunu tupu mai e ta mali im whai launga si o tātua tunu pele Samoa wata alofa atu ia te utau ne fiafi nai o tātua tu asin sina ta māmatina mātutua ia o lo whapena o na tāpoi mai ma te talo mai a o whengai e foi ia le au whainga luenga le tua ia mese o tama whanau o Samoa le aso i tute mawhaiwa whata alofa ia tu tau whamri atu le tua ia tu tau tu asin sina. Ia e whata alofa atu nisi o lo mafuta mai tono mau te ngase le fiafi le ngata foi leo nisi o lo i tono whalipui o lo maua mali tātou Paul Klame le po whata alofa ia tu tau le suafo Yesu. Whata alofa nisi o lo ngā lulue le nei fiafi tono whatwhinga luenga lunga o le tele o mauta malawa so se meo lo e ngalue ai so se atunu foi o e mafuta mai ai au e ngalue fata alofa whapito atu le tātou Paul Klame ia te utau malole ngā lulue malole whai le whaiva ia alofa le tua ia whamnuia e le nei fiafi e tusai mal whengai mga luenga to e whafo i atu au tau file mu steimi e umai tiute ma whaiva tātou tau nuhu ia ingal manui e vi ia le tua ata alofa atu le pa ia o Samoa o lo o ta ape le nei lo langi so se tu o ke lope o lo maua mai le tātou Paul Klame o lo mafuta mai le nei po fata lo fatu ma le nganga fifia ma le nganga whaaloalo ma lo le ngā lulue ma lo sa ili ma lo ia po whealawa se atunu o lo e mafuta mai ai fata lo fatu ia ma wha manui atu ia atu o le nei po ma lo le lango mai ma lo le mafuta mai wha manuia le tua e le tātou mawhitanga e le nei fiafi. Whatalofa se tasi o asiasi mai tonu au kilani ia o nisi fo i o mawhitanga mfontanga whatalofa ia te utau nisi fo utoe taliu ia vi ia le tua. Whai for steimu mo mol nei whita e whaalongolongo mai mawhuta mai mo mai le tātou Paul Klame le ututu lau penga le loto whatalofa whaapitoa ia te o le fiafi nei. Vi ia le tua ia mawhuta foi mga lue ma le atali ia sau whatalofa atu sau ma lo le lue pa manuia le tua ia sau male ainga mai se o le tute le nei po. Vi ia le tua. Mea, ua tātou mai fo le fiafi o le tātou Paul Klame pe on tātou iai taimi o fiafi o asong fua te tasi. Tātou te whaalongolongo ai le fiongo pa ia a le tua. Ia, tātou mawhtanga ia te lo. Ia tātou paanga masani fifi o tātou Paul Klame. Ia whai fo o lo look forward po lo wa ai mamau le tātou mawhtanga ia ai whapena fo iau ia ai mamau lava ma wa ai anga i luma i teimi o tātou mawhtanga e meso le tātou Paul Klame ia fia mafuta ma tala noa
ia ma whaasoa atu fo i le upu o le tua e au ngā mo i tātou uma vi ia ai la le tua. Se e mali e fo le tātou sa le nei tau sanga, ia o lata fo ina tau nuu atu le whai unga tālo sia o se e manuia, ia lo sa, ma ia manuia, ma o loo manuia, ia vaenga se uma o le soifuanga, mai se o tiute mga luenga. Ia anga le leia fai fo o in teimi whaingta, ia mai se lava le walau o le tua i tonu o tātou ainga, lofa le tua mwha mai se atu lona nganga, ia atu tau, e poinisi o whailunga ina aso whanau le yaso, wha manui atu, ia utu waso soifua mai tātou por klame lei o le tutu ule upenga i le loloto. Ia, o le a tātou o fo i le fionga le tua, tātou por klame pe o na masan iai, lo tātou tal noa i mata upu o aso muli o por klame le tua, ia po le whaatatia ina, o le fofola ina mai o le por klame le tua, i aso muli, the unfolding program of God in the end times. Le la tātou tal noa, o le meta ua lo tātou whaia i le tātou por klame le vai tau. O le whaatatia ina lea o le por klame, o le, you know, how we are going to put God's program in sequence, in a perfect sequence, o le whaasolonga sao. Ia o le por klame ma le vava ia tuanga i mea o le atutupu e maisela. Ia o le onga le pe o tātou tā ua. O le eschatology, ia po o onga i mea e tutupu i aso muli. E se le tā ua. Te loe, e mna mia le tātou talatan noi ma tā upu nei. A wā fo i, e mai i se malamalama, e mai i se sila fia, mai i fo i se ata. E mai i fo i ni la ngona fau. E wha manatu atu ma wha ilo atu. Ia le tāhua tele o le tātou sauni uni ai ma tātou tā pena iai. Ia non tu atu lava i lunga o le laulau. Pule ale o oe. Po le ale mea e te telitonu iai. Le ale mea e te ave. E awale avese mea e te iloa. E le tusa malau fina ngalo, malau fui telitonunga. Ale maa nei o le fitu fai. A tonu la e le, a fo le so fola le tātou telitonunga. E se lo fina ngalo, e se le watu fo o le upo le tua le tātou por klame. A le mesili lava. Ia iai se talanoa, ia iai se whaasoa. Ia mai ma tātou talanoa, na pule a leo le tangata ia. Po fea e lilifa i ailo na fina ngalo. I nei mata upu, wai leo ni mata upu, e whaingo fio na suesueina. O ni mata upu e whai lava sina, whaingtaha o na malamalama ai. Ia a whai tuu le malamalama ai tātou ma le talanoina. O le a tini e lava le malamalama. Tātou whaasolo mai a tātou mata upu, o le tātou pol klame, a mata mai lava i le siitianga. The rapture of the church. Tātou talanoa ia lea i le reveal po le whaailoa mai o le antikeriso i se taimi o le lumanai. Le tātou talanoa o le taimi lava e alu e le siitianga. Ave ese a ile ka le si a Yesu i le siitianga. O le taimi fole na o le a mata o na whaailoa. Pe on tātou moli mawina i le tusi e lua te Salonia. Mata upo lua, iei whai upu yan tātou whai tawina. Me au tātou te popole i le aso le ali. A wae le o mai le aso. Se ia mua ona au mai a pe whatupu pe tupu mua, pe o mai le te a ese. Ne lang tātou tala noa i le tāua le upunga o le te ese. E mawhai ona ave i le fo ese o tangata mai le whatu tua. Ai mawhai fo ona ave le wingo le upulena. I le tūlanga o le vavae ese o le ekalesia Yesu Keriso. Ia ai tuoilisi vaenga. Separation, po le stand aside, po uave ese. Ia ai tutoilisi vaenga. So we're talking about the separation of some groups or some people from the major po tangata e do tele. Au vavae ese ai. Ia lisi vaenga. So e pule la oe po feo mea na e te telitonu iai o le o ese mai o tangata mai le whatu tua i teimi lava nei tātou te iai
ai le i o le teimi e fio mai e su si tianga. Po o tupu ai le teimi le nei, pe fito a tupu te tele le lata atu o a mea o me moia. O le lava e tupu na mea, pe a fai e le lifa lo fina ngalo, a ngai e leo ese mai o tangata, leo po le tete ese, o le apostasy leo fa, e leo po fa Britania. A le apostasia mai leo po e leni o luinga, o le stand aside, o luinga ua ave ese mai. It can be a rapture, e mawhai ona tātou wawa ai o lo whaati tau e paulo nei upu i le ave ese mai o le kālesia. Ia e manatu fo le tō tele o nisi o tangata, i le li o lava lea o tangata, o le tetununga whakiusian, o lo whaati tau, i le o ese mai o tangata, mai le whaatu o tua. Ia a tupu la le melea, fa mai lea, ona sawa i lo lea o le tangata o le angasala, o le tangata o le inusia, ma le whaatafuna ina o le tangata o le angasala, the man of sin. Ona whaailoa lo lea o le tangata lea. Ona a tupu lo le aso le li, o le fitu tausanga lea, sa tātu tala noa ai, i le vaso lea na tenei. O lea la tātu tala noa, mwhaata waina i le fiafile nei. Ia le fitu tausanga lea o pupuanga, ia po le taimi lea o whaingoina o taimi o pupuanga, the period of tribulation. Ia umalale lo na tolu na, ia maso so oto ia malvaanga lo na whātaro, si alawa le tātou teimi. Tātou te fia tala noa, ma whamala malama, ia le taua le oso i se vai meo, tono le fitu tausanga lea. O le taua e taua, o le taua a koku, ma koku. O lo iei tono le fionga pa ia le tua, le ngato lo iei tu se skelu, tō survalu ma le tō sumaliva, ia lo ta ua foi e tonu o le afol tu se falinga lo nam ta upulu se fulu o lo mauai ia le taua lea ala tatu va ai i le vaenga lo na tolu o le pol kalamele tua le fa solonga o fofuanga le tua i le lumanai i me ta o me tupu le end times pole taimi muli o taimi o poponga tribulation o le ale vai taimi, o le visili na taun tātou a mai e langa aile ta au o le taimi lea. O le ale vai taimi, what is this period of time? O se periota e fitu tausanga i le umi. E whaingoa istangata o le vai o sa muli, yes, aisa, o le vai o sa lo na fitu se fulu lea, e atoa iai le fitu se fulu vai o sa. O fuafuanga le tua ma lona nu. Te o montatu wha maamlama le tāu o tonu o le taimi lea. O le lona fitus fulu o vai o sa. O loo tātou te fia wawailanga ia i le tāu o le taimi lea. A wā o taimi ia. O taimi e pi fōlinga mai e whao o mai e le tua. O ana wha masinonga ma tau tia i lunga o le whungai i le lalolangi. Ia ma te uria lo ma vai si tianga wa esel si tianga. Ai o mai lo le taimi lea e tau o taimi o popuanga. Ia o le perfectanga la vai a sa le fitu fulu. Ia o lo o iei tono le tusi tani elu o lona mata upu iwa. O se valo anga e matua tāua tele mo tangata uma o Israelu. E le ngata foi leo tangata nu ese e ei tātou. Aisea, le anga o le valo anga e whaati tau i le Mesia. I le taimi e whaalia mai ai le Mesia e le ngata foi lea. O polo kalame uma le tua pe ama vai le Mesia. Ta ua tele la. A wal tusi la tani elu. O lo ta ua e tani elu le nei valo anga. Taimi nei loa e tani elu le whaaringa o te talo mateulia a tatu uma tatu whaitawina. Te talo tani elu ia e sawa ele tua e whaahali mai a te ia le whaalinga, lai fia maalam lama tāni elu, le tele o miti ma mea ia e na teiloa. Le fo lai se talo tāni elu, ilo na fia maalam lama, i le miti na mua mai, o le ae sau le atua, e whaai loa mai e le atua, i a tāni elu e tusa o lana te talo lea. Ai loa i e tāni elu le miti. O le miti e whaai loa mai e le atua, i a teia pol kalame, o mea e winga i le lumanai.
ma le tā pena o Israelu mo le o mai o lo lātou Mesia. O le vavaina la o le fitso fulu vai Jerusalem, pe tātou vavaila iei le tānielu iwa. A lono fai upo e lusu man whao iu whapea, ua ato whaina vai Jerusalem fitunga fulu i lo nuu, ma lo a aipa ia, e wha umai le sori tū la fono mea la ia. O mea la ia e umatatu tala noe, a mea i ono, e ono ia mea lo whata ua i tutonu, wa lai ona mai e le tua le fitu se fulu vai Jerusalem lea. Fitu se fulu vai Jerusalem. A li liu i le tūlanga wha le tausanga po le ngana po o whainga wha Israelu i le fitu se fulu vai Jerusalem. O lono inga e wha se lau iwa se fulu tausanga. E uma wha maa mlama muli. Wha se lau iwa se fulu tausanga. O inga e fitu se fulu, wha tele le fitu. Ma waile o le wha se lau iwa se fulu tausanga. O le a whai o tausanga. Na tu atu e le atua. Ia Israelu. Ta pena ai le ai. Ina ua foil ta whianga. Ta pena ai mo le sau o le Mesia. Ia. Mo lātou. Te tauno lātou talia ina le teimi sau o le Mesia. O le umi o le teimi. Ia. Whase lau iwa sulu tausanga. Ai whaafonga o le au whaitawina. O mea ia e ta uai. Ia le avatu o le fitu se fulu vai o sapo. Le whase lau iwa se fulu tausanga le itanga te Israel. O le mea mua. Whai mai ia. Whai mai e wha umai ia le sotu la fono. Ai mai tau mai mea ia e lua. O le wha umai o le angasala. Mea ia e lua o lo iei tono mea ia fitu. Wha umai le angasala. Wha ngata ai le sotu la fono ma le amio le anga. Ai au mai ia le amio tonu o le atua i le tangata. A umonta tu whaitawina ia e mea ia e ono. E lua mea e stand out e loa i tonu o mea nei. O le finangalo leo le atua mo tangata Israelu lava. Ave ese le angsala i tonu o le teimi. Ema te uriol se teimi umi. Teimi umi. Teimi o umatu papelonia. Sau Perisia ma meitai. Sau Alessandra le Sili ma Eleni. Teimi umi lea. Sau Roma. Tu atu ele atua e ta pena ai mo le sau o le Mesia. A o mea lai na man finangalo le atua la tu te whaia le teimi lea. Mua lava. Wha umai le solitu la fono. Lua wha i uai le angsala. Tolu e whai e foi le tongiola mo angsala. Le ana wha taunu ina i Jesu i lungo ka le varia i tonu le whai ungo le teimi lea. Wha ma wha o mai ai le ami o tonu e wha vavau. Lima e wha mau wha i longa ina uma foi ai wha linga ma waloanga. E sio lai i a revelation i a ma prophecies po perfetanga. Sio lai kongo le teimi lea. Wha mau e sea leanga o le a o mai le Mesia. La sau la tau tupu ma la tau whaola. Ma le melo nono e wha au uina ai foi o le mea e sili ona pa ia. Wha uina ai le mea sili ona pa ia. O mea lai e ono o le ana finangalo le tua ina ia ta pena ia Israel. Wha ilo mai e le neivalo anga le teimi e sawai le Mesia ma mea o le atu tupu e le lumanai. Ala whaita wina lai si whai upu ia i loa ai e tolu vaenga e vai nai. Lela ala alan tatu tala noa i le melea. Tatu te i loa ai po whele sawai le fitu tausanga lea. O le teimi lea o pua ngā. O Iakopo. Ia po le vai o Samun muli foi. E mnau mia le whaitau uma. Whaitau la le whai upu e lusu ma liwa mai. Ia e i loa foi ma e mana tu natu. E a fua mai i le o atu o le poloa inga. The decree. Mai ia toe whaia ma ia ati na e Jerusalema. E o atu i le Mesia le ali. Ma vaila. E a mata mai le temi le la ave le poloa inga a le tupu leo Perisia o Arita Sesa. E o lava i le temi e whailoa i le Mesia. Le umi o le temi lea fitu se fulu vai Jesusa. A le lau avalo ia mai e Danielu.
e volinga mai ole a le a toa le le fitu se fulu vai o sale. Ai ole a whaangata i le lona ono se fulu ma le iwa vai o sa, whaalongo la. So mai, e fitu vai o sa, ma vai o sa e ono nga fulu ma le lua. Nā lau tau mai le lua, ole a fitu vai o sa. Lono inga e fase fulu ma le iwa tau sanga i le vaenga mua mua le, aisa fitu fa tele le fitu. Fase fulu ma le iwa tau sanga. O le melo na lua ngai e, ngol vaenga lo na lua, e ono se fulu ma le lua vai e so sa. Kau lia uma wha popo muli, ma wai leo la wha o tātou tau sanga i e mana umia. O le ono se fulu ma le lua la vai e so sa. O le taimi tonua lea e whaatali e mol mesia. Awa o le memo mua lena o whai atu e whaiva tau sanga. Whai mai e tu e whau a Yerusalema, lea ua ma lepe o no Papelonia. E o e tu e whau pā, ma le ai, ma street o tu tonu o Yerusalema. Awa o ne mia lea na alu male, polo a inga lea. Ia ia tu e a mataina, ma whaatali loa mo le mesia. Ne mia, taimi o ne mia. O le ono sfulu ma le lua la tau sanga vai o salea. E fase lau tolu se fulu ma le fape a fai e faatele le fitu. Lo ingala, fase lau tolu se fulu ma le fa. Fa popo la ilea, e fa popo i le fa iwa. Fa iwa tau sanga. Fa longo la, na tau lia la fa popo la uli na, o na maua e lo lau tau sanga e fase lau valu se fulu ma le tolu tau sanga. Awe ne e nunumi. Fa ingofia, fa popo le fa iwa, ma le fa tolu fa, ma wai lo leo le fa valu tolu tau sanga. Ia ma tau lia la. E te tau ona fa se lau iwa se fulu. Lo inga la to e fitu tau sanga i e sioki. E tusai ma upu ia ma i e tā nelu e vatu le nu. Kai mai, e ono fulu ma le lua, e to e fai ai, ala te tele ma pā, i ona pō lava le pōpua ngā. Kai mai, a ma vai e so sa, e ono nga fulu ma le lua. Ona fasi o tia ai lea o le mesia. No lo winga la, o le fa se lau ma le valu se fulu ma le tolu te usanga. Lea na faali e le mesia. Na whaailoa mai e, na reveal mai e le mesia i le aso le laupama. Le aso na ti e tua Yesu i le asini. Ma fulfill lai i le tuu whaata singa o le whaiva te usanga ma le wha se lau tolu suma le wha te usanga. Ua valu, ua wha se lau valu sfulu ma le tolu le a whai o te usanga. Ai saulo le mesia. Ai a matatonu mai lava i le tausanga lea na whai e areta sesa le polo inga. O lea le tausanga lea. O le aso se fulu ma le wha o mati i le tausanga wha se lau wha se fulu ma le wha. BC. 444 BC. Tausanga tonua lea na mai e le polo inga. A mata mai e ina saulava uma malaki uma le fase lau tau sanga o le file mu, le silent period, ma luatu ia, whanau Yesu, ma o tuai i le ti a tolu se fulu ma le tolu. Tolu se fulu ma le tolu. O ina lea na whaali e lo le mesia. Ma fulfill lai ia le polo, ia le perfitanga po le valo, anga lea. E fai tau mai, lalo e sel mana ia. Vai upo lusu malonu fa mai, ma vai e so sa, e womana fai tau na fa mai la. E fasioti ai leo le mesia. Nga ngau valo ia mai na, e to e fasioti ai au tolu mesia, so soangi e maroma. Ai fa mai, ai le ai se mea e a teia. Ai sa, nango Yesu la saulitino, o le auto fasawa, o le a auto overpower ina ma auto fasiotia le mesia na sau o ia o lo auto tupu. A fe mai, o le nuu o le ali, o le a maliu mai, la tau te wha umatia le ai ma le malu malu.
Le si le valo anga wa uma ona whaataunuina, aisa, na mawai atu Iesu le tolu, ti a tolu, o ina le na whailoa Iesu o le Mesia, o le ti a tolu lava na maliu wai Iesu, ia whamaisi tangata o le tolu lua ti a, ia, depends po whea a mata mai elau whaitau, mtau lia e a fo e ele overlaps na o kalena langa e tolu wha to ingata kalena e uma whamtala atu i kalena e lua ia e a fo ina whisuia i mai ai le overlaps lea e a mare swinga lea whai o tausanga ona ese alta kalena isla elu le iei numera ia ai ese vo ile numero kalena lena tatou le tatou te whaongaina Gregory ia po le luna e tolu se lau ono se fulu ma le lima o naso. Ma koe vo Israelu. Na le tolu se lau ono se fulu aso o lana kalena. E ila le se senga, se uma whaamala matu. Po le ale, le mea wala iona matu a whetau i le leile taimi lea. Ma le ti a tolu. Ma liu ai Yesu ina. Fulfill ai le ti e mau Yesu o whai loo i o le Mesia ma ala langa tangata lava i uteia o sana i le alo tabita. Wa aisa langa lava atari la to Mesia le na valo i e Sakaria le mta puiva lo na fai upuiva mai e ti atu isiona o ia ele asini la tu te fati lau pama ma lau la au ma talai o la tu ofu ma fola i le ala lea na valo ia e Sakaria ya lea la na fatali se teimi umi o vatu ma le fase lau tau sanga o fatali ia leana fulfill le Yesu ina o titi atu o ele asini e ulufale atu e le fai tu to i sa sae awa na fa pe ulufale a Yesu i sesi fai tu to e le muri a Israel ma fola la asia ele o valo angal na ai a Sakaria e a watu la to Mesia e te tau ono ulufale atu ele fai tu to inga ngai the East Gate o ina le valo anga o ina ulufale to ile la to Mesia i tu tonu le ai le alana watu le asini wanga ia tu le asini watu le ele pale pole fai tu to le lolo Israel lolo Iuteia o le mato Mesia la le e uia ilo la tu lo o Yesu o le tamaititi Nazareth o le atali o le to ina kamuta ai ufang tan fai le aisa langa paua le ole o se tangata o ti e sana ti a se vanga na la vol Mesia se vanga na la vol tupu e fa tau nuina valo anga Sakaria le iva fa upu iva pau le ole tangata a ti e tu lo se sile aseni po o ia le tangata ai la tu lu fale le aseni tu tonu le pale se sai o ia le na o le mato Mesia na le lana o ai ma la langa o sana i le alo tavita, o sana i le Mesia, ua fio mai o ia. Ia ai mulmuliane. Ia ua monofo mtu e fasa taulo ne umawaya so e faa e pe lima. I la sa, a he o le asforele, a sa na ala langa, a o le asforele, nofo mtu e fasa taulo Yesu. I le fulfio, ai fai mai a. Fai mai e fasio ti ai le Mesia. O le Mesia leo fai loa. Ai mavaina yaso e lima. Ona la tu fa sio tia leo le Mesia ala u fa iloa ile Mesia na la tu fa tali ai peita iane e sau le Mesia e le mali li ai it did not satisfy their hearts their willing hearts e le I mali ai la tu isa na sau Yesu val au Hosanna ile alo Tavita o la tu manatu sau Yesu fa tu ilalo Roma ai fatu le malo o Israelu to yati na e mafaulo le malo le ai le malo Israel le malo le o Keriso na le winga nga le upu Hoshana Osana la le winga Osana save us o le upu Osana e lua upu lo iai o le Hosha lo ringa o Yesu o le winga o le faola Hoshana o le ringa e lua upo lo iai faola mai mātou I le aso le nei save us na Hoshana
now. Whaola mātou, whaola mai lea, whapea lau li, aina zau Iesu e popole i ni political, fōlele war and political rescue, kongoa, le ai ele zau Iesu e vingi kaua e whapea nā pe ola manatu lau lia. Na zau Iesu e whaasao ma whaola le nganga. Ele sao e whaasao mai i se political power. No. Mea langa ufiu e bebesi ala langa whapea ai la liu lo Iesu whato i lalo Roma lae kolone ai. Ai whatu lo le, whaile maa lo le ai na whaatali ai wa. That was their expectation. Is when the Messiah comes, he will establish. Straight away, he will conquer, he will defeat the Roman, and build the kingdom of Israel. Whailo le malo lea wa. Tali tonu e alato walo anga, alato perfecta. El whengeng tuai. Ai sau Iesu, ele kea i a Roma, ele ai aisa. Popole mo mua Iesu i whaola le anganga o le tangata. Aisa, wala hebe vesi le malo. Ia le aele i o le malo, le temi o le malo Iesu. O awea, ale tau te wawa ai e lumna i le malo o le afe tau sanga o le millenniuma. Nele i o mai. Le vo ila o al temi la afio Iesu le langi, la si tia Iesu lungo le mongo olivi, ala vo koe vesi atu le uli i ele. Ela vo ele tusia mo mua le ngā luenga mtau mo mua. Na i ele mwhaiupu e lima epe onu na efe mai Iesu, o le awa e toi sau. O le awa e toi foi ma wa e toi tu mai. Le awa e sau ma le pao. Le awa e sau e awa e toi fo ta ile malo Israel. In other words, they ask Jesus, are you coming back to defeat the power of Roman and build the kingdom of Israel? Ava mai Iesu. Se le ai ele o le mea le ngā. Ele o le mea le na. Ana tari Iesu na. Whamai o le mea na ua tuupo ina i lo utama. Na ini uwhape na. Means o le fina ngalo. Ngā o lo utama e ele pule le mea le na. Awau. Na o sau e wha uma ma whai ma introduce mai le maa lo lo utama. Le lau te foi. A o le mea au tau whai. O le mea le tau kou popole. E mau kou pisa. E mau kou fisili mai a au. O le tala le lei. O le good news le umana o hao hei o tau. O la ia Jerusalem e whaatali le mana. A maua lo le mana o le nganga pa ia. O no tau wo lo lea. So, just put your focus away from the kingdom and focus on the good news. Focus on the gospel of the kingdom. A le kingdom e ia muli mai. A le tala le lei. O ina ave mo i lolangi. Untu asa un hudi e leo le menga ko ke pole. E se lale. Le mtau tia. Na, ya. Le la ye le vai Samuel muri le tatu te vava ye tu sum tu va fine. Folinga mai la wangata. Wangata ina le fase la var sum al tolu le taimi o le Mesia, taimi o fasioti el Mesia. Fa umaile. Mtau le la tolu ti a tolu no mali o Yesu, ma toi tu o Yesu, ma fio mai le nganga pa ia, a wa fio Yesu le langi. Ai o atu le ti a fitu se fulu. Lo inga tolu su fitu tau sanga, talu na mawai le mali o Yesu. Ai fa tau nu ulo le si mea le i, fa mai o le asau le li, o le amali o mai le li, oi le li. Ia, o le ata le na o le antikeriso. O na o se ata. That was the form or the picture of the Antichrist. O ina sau, o le tangata ngoi a Tito, o le tai au, a Roma, e le ti a fitsefulu. Sau lo fa leanga Yerusalema, susunu le ai, ta lepe le malu, ta ape ai I uteia. Aisa, ta luailo lato te ina o Yesu o lo lato Mesia. So that was the consequences of their rejection of Jesus Christ. Olea, disperse, ta'ape, tusunu, ta'ape, salalau le lalolangi. Lalolangi ato on salalau ye uteia. Ona, ole whaataunu ina ole valo angalea. Whamai e sau le li, ole amali umai. Whamai la tau te wha umatia le ai, male malu. O lona I unga fo'i,
ua se tāwhianga lea na o iloa nu o lea tua iuta ia, ta ape le lololangi, lea na whatu atu e tau wha e atu. Ia le amatanga o le toe wha poto atu o le nu o lea tua. Ina ua mawai atu le tau alo na lua o le lololangi. Na uma le tau alo na lua lololangi le tasiiwa wha lima. Ai tasiiwa wha walu, declare pe ua fola ele te tai o le United Nations na wai teimi. O Israelu, e te tau ona tu e fo e whaila to steti, to reinstate their state. Lea na tu e fo i ai. Le o maa teimi ngai o le a ua. Esa, ele i tu ua ele tua for 1,783, something like that, very close to 1,800. Ko i kia o aku ile, afe valu se lau tau sanga le umi. Mai le ti afe tue fulu e o mai le. Tasi iwa wha valu, ti alawa. Le umi o le taiming ta apenga, salalau ai, ma wha sa wā i eile lalolangi, man tuoltala ya hiki la, ia na ono over more than 6 millions, over male ono miliona tangata iuteia. Aisa, ta tu te whita ia hiki la. E mwhainga whao ngā hiki la, le tangata mi o leanga, pe whonga whao ngā hiki la, o ie, afu e whao ngā ele tua, ia Nebuchadnezzar. Ia mal tupu o saitonu, ma le tele o tupu whao ngā ele tua. Mi o leanga, pu lea le tua po ina whao ngā ina. Ia, la, le ropo le, tango le tua whao kia ki la, se kangoa se e pingia la whao ngā ule o mkwa leanga kele. Ia le na, ia, tātou te le mai lo iai. A le unga na Israel, wala hao uina ilo la tu te eino Yesu. Uma loa na panishe le tua. Tang mai lo le tua. Guys, yeah, siau whanau pele, yeah, it's about time to go back. Yeah, babai, ngonga uma tau alo na lua lo langi, fo ilo ma Israel. Le timing a le tua, ese le maneia, ma le matango fi. Na, la tatu te vavai e tuia ile. Le tāua o timing e tātou te eusum tua whawhine. Na umalol whāsela warsul tolu o tau sanga i na ave ai utaia. Te ia le ua wā, o i la i ele mystery, me ka ole, ma fo lele ole mystery cap, o se vā e matua, ele o maram lama ele te leo, e o i tangata perfecta fo i ole whengeng tuai, la tu te le i maram lama, ele teimilea, ole ale teimilea. Te tolu le te leo skola, ele teimile nei, tātou te iei te mili nei. O le teimi o le lofa tū no o le tua. Lea ua, iei le vālea mai le vai so sa ono iwa. Ma le fitse fulu lea le i o mai. A o lea ua li liu mai le tua, i nu ese, ma le lalolangi, ma wha tū ailana e ka le sia, e solo mai ai, i anu ese mo lātou, talia ina, le a o onga a keriso Yesu. O le talia lava leo Yesu, ina ia lave ina mawhai mawhaola tanga, e le ngata o tangata nu ese. Ai whapena fo Israelu pe a whai, e whalongo mamatau, i le upu le tua. E o ma le taimi nei. Le la alu ale taimi nei, ma le taimi o le dispensonia, the dispensation of grace of God, le lofa tu no le tua. Whai ngoa isi tangata, the time of the church, the period, the church time, o le teimi o le kalesia. Ia, whai ngoa fo isi tangata, le teimi le maile le aso le nganga pa ia, o teimi o aso e ngatai, sa o le leili na whaapunga, the last days. O an whiana amata mai ai, amata mai le aso, na fio i foi le nganga pa ia. Aisa, fa mai o elu mta upu elua, fa mai ai o elu, e o mai fo i aso e ngatai, e i u ina, li lingi i fuai e lo tama, lona nganga i lunga o tangata o malava, aso e ngatai. Le aso na fio i foi le nganga pa ia, ma whatau no, le valo anga i o elu, i le teimi e tupu ai, ma fio mai ai, le mea na folfolaina, e lona tama, o le fio mai leo le nganga pa ia. E wha mamana ina, le e ka le sia,
e feso swani le alu o le tala le lei. Ia so o le lololangi. Ai le uma le piliota lea. O le taimi o le alofa tu no le tua. Ai le ito e fo i atu le tua e faa umalana. Vai e so salo na fitu fulu. Maona tangata. The 7 years ala le tautala no ai le masangi anga e faa longo ai o ta ua tele ia lo tātou loa. Le tā ua le taimi le nā mō tangata Israelu lava ia. E lise me tātou te o e fu inga na langa ilo skako kaimil ngā. Ala an tātou o ia i tonu o le vai o sāmuli muli le lon fitafulu fitau sanga le muli lumanai. Ona o tātou le o le si tianga Yesu. Ale ka le sia filifilia Yesu. Ese la le tā ua. Uzom tua va fine. O le whātau nuina la, e pēla na au mai e Gabrielu, wa Gabrielu le nasau a mai le tali i a Danielu. Mai le Gabrielu wha malama lama mai. O le wati wha perifetanga. E a mata mai le avatu o le polo inga mai le tupo Persia le na uta ualo na ingoa o Arata Sesa. Ina i o e whau Jerusalema. Ia, na. Ia, te loa uman tātu whamtalaina ma la tātu le toe. Paul me fia fa ma maina le tau o kalena. E lua kalena, e tele to nga kalena, e fa e pe lima to nga kalenga. E o mai lava vai temingi o la vai ti peita po fel kalena. E ama taulia. E ale kalena ai utai ai ka o le luna. Luni luna ia po le luna fo il choose e kolu se la wongu se fulu o naso. Ile tau sanga. Ia. A faila e avea lea tolsuma le ono e whaali liu la nga e le tātou ka lena. Awal ka lena le whao ngā e tātou e leo le luna a o le solar calendar. Gregory ia po le ka lena lea e tolu se lau ono se fulu ma le lima o naso. Tolu ono lima i ele teimi e tolu ono ai. Ia pe a o le lipia every 4 years. O le na, a whaila e li liua nga i tātou te leo la i le ka lena wha Israel. Langa o le ka lena wha Israel. Au ka kou leo la le, i le a le ka lena tātou. Luinga la tau nga isi swinga. O le swinga la. O le taimi le nei mai le PC a nga i le ti a le tātou te iai. E te tau ona sui la whai o tau sanga i a mai le wha se lau varsu maltolu. Anga i le wha se lau fitsu ma le ono tau sanga. Ina uma vai atu lale. Taimi lena amata mai le wha, PC. Lo inga la wala na iele swinga. Leanga fo o lea ua. Tau umi atu tau sanga. Tolu se lau ono lima le tatu te iai. Ale tolu se lau ono se fulu tau sanga. Leana valo ia. E fo e tanelu. Langa o latu ka lena wha Israelu na. Ringa de tusa. A whaila e a fo e wha ngā ina la tau sanga i e wha se lau fitsu ma le ono i le tatu ka lena. Mai a le wha PC. O lono inga. E len tonu lava le teimi a toa i ai le teimi leo Israelu si mai le teimi ngā matai si o mai le mesia. E len tonu a pe wha taunu ina tonu lava. I le ti a tolu ti a le teimi e tau ena whai lola mesia ia ma whai tau nu wai walo anga i e pe ona iai le antatou whai tau ina whai loa i le mesia wafio mai Jerusalema i le asini i le aso le laupama lea e ta ua i le matai o lusu ma le tasi le tala i le aso sa o le laupama o le perfutanga la i le Danielu iwa uzum to wafine whai loa ai a mai ala tau sanga ia Fasela wasu mal tolu tau sanga, mai ona fasio tia ele o le Mesia, the anointed one, na ele fai upo e lusu ma le ono. Mai ua umala ona fa taunu ina le valu anga, ina o maliu Yesu fa sa torina oia, e ona lava tangata, ai fa tino e tangata Roma. Ta ua foi la le fai upo e lusu ma le ono le no fai tauina, le valo e ina o le sau le li pule, ia mai e fa tafuna ina le malu, ele ti a fitse fulu. Ia, na o mona tātou kawa ina le vaenga na. O le vai so sa muli. The final week
of the 70 weeks of Daniel's prophecies. Lea la ua mae atu leo no sifuru maleiva o le tatu te le valea ai to tasi le fitu tausanga lea o loo to toe. Na le fai ngoa e le tele o skola ia nei vai teimi ia o le teimi o le va. It's a cap. It's a mystery. O le mea lilo e leo malama ai le tele o tangata e misi fo i tātou. I le atua maana fuafuanga maana fo i pol kalame. O le aso lea o le fitu tausanga lea usumtua vafini. O ame o le adu tupu ai. Ai vaitau ni la tu se faalinga lona mta upu e ono. E o lava le mta upu se fulu ma le ono. Oka le meo le mala o fa msinonga. Nari ko tai polo tu sia tu tonu tu si le faalinga. O ili ngā pu e fitu. Talai fa mau fa ilonga e fitu. O le sasa aina o ipu fa ofu o le to sao le tu e fitu. Luas fulu ma le tasi mala. O lo fa matala mai ina. Kawai mata upu nai se fulu. Mai lea. Ia, matau lea vo lesi fo ila ingo upu ma sing tatu fa longo e fo ile tele o nisi taimi i tangata ya o ina le mta upu. O le taimi o popo ngā Iakopo. The Jacob's troubles. Fo le naile Jeremia tolu se fulu o lon fa upu e fitu. Awe le aso tele lea. Le aso le li, por fitu o sanga le, mai le ai sona tusa. O na pola vai o pua ngā o Iakopo, ai faa o la ina ai, o ia, aisa, o le faa i unga o le fitu o sanga lea, e sa wa Yesu, ina ua atu, ma lo le lalolangi, e vanga ia Israelu, malona oa, malona suau, malona tamau ainga, o le au sa faa Israelu, ai faa o umana metro tino. Ai fa fo se ilo na sau Yesu ma tau i lo le taua o le taua i amaketo taua i amaketo na lo ila le Jeremia i al fa punga na pua ngau Iakopo tonu ini stemi te fa longo i le upuna ele ai lava se senga mai ile vai a sa muli po le vai a sa lo na fitse fulu ia po le aso le ri o upu umanga o ingo umanga e vala au ele te milea. Okay, whamtalaina lai Paulo a mahe atu la le sitianga usumtu wa fine o le ekalesia. O na o mai lo lea, o le aso, o le ali, manino lava lea o ngala apostolo Paulo le ntatu paitawina. A iei fo isia na whaapunga maisia na whamatalanga o lo whaiatu lava le ekalesia lava le tasi, Tesalonia. Ele momo Tesalonia e 5 lon whai upu e 2 ma le 3. O lo apo ia tuai ia Paulo ile kalesia le matangata Kirisiano. Ua la tu fememe hai ono se la tu ile tele o onga se e winga ile aso leli. O mai ai si au sifi fai la to onga ina ina wau. Ese Paulo malana crew. Fa mai la sanga ko ngofo le o mai le aso leli. The day of the Lord is here. Aisia. O le kele o mafui e le kele o mala maleogi ma mei ka ki ai. O le o saule alanga sala ko o mau ai le o ngal na Paulo se lo mte Salonia. Le ai fa ma fan mai fa ma lo si mai Paulo il tele o upu tu tonu o le mo molte Salonia. Le fo yela na upu le na fa ya tu mta upu fa upu sulon sulfit sul valu le tatu ta ua. Ele mta upu e winga ye o moene te i wo to pole matu tu vale ai. Mai ele yo o mai. E o mai a ele mai le pu. Ia ma alanga mai le leo le angel sil. Ona fio mai le o Yesu. Ona fito au o ilo le ile aso le li. Fa mai la ia le. O le fai upu e lua o le tolu mta upu e 5. A wawo to loa le lei lava o le aso le li. E pei o le ngoi le po. E wha peo no o mai ai, a wā pe ala tau whaiane, ua file mu ua le a whaina. Na o le ia te la tau o le whano whafosei. Wha pe o le whati ngā, o le whawhine tō, a whanau mai, la tau te le so sola i lava.
fi whatāuina le whaapunga lea, e whaapei o le whaatinga o le whawhine tō o le a whanau mai. The laboring of a pregnant woman that she is about to give birth to her child. Tāua ia o le whaapunga lea e whaatitaua ngai i le matau tia o le taimi le tutono le fitu tausanga lea. Le tāua le apostolo Paulo. Whaatitau ia le apostolo Paulo o le afa mua ma le afa muli o le fitu tausanga lea. O afo ia sauni le whawhine o lo tō vane le fiafi. E whanau mai ia Santama. Ia e amata lava i le tinga o lona manawa se ia o lava i na matua i luluti tinga o lona maitanga. Awa ua lata na whanau mai. E whapena lava to tonu o le fitu tausanga lea i le manatu o le apostolo Paulo. O le tolu ma le afa tausanga mua. E whaingo ina i le tuspaia o puapua ngā mama. Puapua ngā mama. A o le tolu ma le afa mulimuli. O lo whaingo ina mai i le tuspaia o puapua ngā mamafa. O puapua ngā mamafa. O le ringa lai ese le amatanga. E ese le whaiunga o le amatanga. E whai maalia. E se ale mea le inga tau o puapua ngā mama le taimilea. Usum tua whawhine. A wafoi e ui lava o le aiei ia mala ma mea o le atutupu o nisi o whailonga ia o le a talaia ma tutupu. Ai o le aiei lava le file mu o le nu o le tuaisa o le taimi ma le amatanga o le tolu ma le aftausanga mua lea. O le taimi o seini ngā whengainga. O le whengainga lea o le Peace Treaty. Le Peace Treaty le ringa o le whengainga o le file mu. Ai leo se whengainga o le file mu moi. O le lafi e tu o le sawa o le manwhe ai. E ali i le afa o le fitu tausanga lea. E toi le liwai. Ia mawhasi matuli Israel ue whasioti le taua. Ma ite le taua. E na te fia whau maina ai Israel. Ringa e pepelo. E pepelo le whengainga. Tau te o te le wha au le linga o le vaenga lea. Okay. O le afa mua la usum tu whawhine le tātou mawhitanga le whiawhine. O tonu o le teimi lea le pupuanga, teimi o pupuanga. E whaatau ai ia ngā ruenga a le li lea e tā ua o le perfecta pelo. A le afa mulimuli e whaatau ai ia mea o le a whaia po le ngā ruenga a le li lea o le asau mai le sami. O le antikeriso. Wa ngai fa ingo mo mai le to rua le makolo ko rua le. Le perfecta pelo ma le antikeriso. O ngai e fai mai avatu e le kalako ia po satani. Ia le pule e tau tu talai ia mala uma e fai. E control pe o le pule po le mana. O le mana fa ti Apollo. O le avatu ia e le latu te taile. Ma tu e foi to tolu la uri. E fia fai fo le la tolu tasi le pa ia. O le tolu tasi le pa ia la. O satani, ia o ka lako le sio na ingoa. Ia, pe act fo le o le tama, o le sifil na. Ia, o le li le o le antikeriso. Ia, pe act fo le tūlanga o Yesu. Wa fo e fia keriso. E fia keriso. O le li la lea o le perfecta pelo. Pe act fo ilele i le ngā ruenga le nganga pa ia. Le ai ele mana, fa meo la avatu ele pule. Le pule le ana te, the power to convince, to distort, ele liu ai. A power to deceive. O le mana e whaasise ai tangata. Ta pena ai ele. E tai pio le ngā ruenga le nganga pa ia. Peo ngā whaku, o le tūlutasi le pa ia. O fie whaka ika e le tūlutasi pa ia. O le a, ta mā, o le alo, le nganga pa ia. Ala wanga, ko, whalongo la le lau whaita wina. Ia le winga o le uli e tōlu. Na le umon whaitau langa e umi ai na sina maenga. A tu tonu o le fitau sanga lea.
o le a acta i mua le tangata lea o le a whaitau i le whaiupo sumal tasi. Mai nā ulo fo i le tasi manu ai. Nā lua e nei le whanau, oi nei le whanua. O iei fo i ona nifo e lua, e pei o nifo o le tamai mā moe, e ringa e sau pe file mu. Ia, tau lia la e fōringa mai o se tai lotu. Ia makaulia fo o le a o vatasi a le associate whakasi a mea wha le nganga, pepelo, ia ma mea wha le malo wha porkiki le taimi lea au avese le kalesia. O ila, e fōringa mai, e pe fōringa mai o le perfecta pelo, o se tai lotu. Ia, au fo iki whapea, moi po ai lale, le ai. Tu pea i le whamanmlama pea e le nganga pe i lo whina ngalo mo lo loto le winga o le whai upu. Ai o le whai mai. E pe o se tamai mamoe, a ua tautala o ia e pe o se tarako lako sifi lea. Ua whaifo e ia le pule uma a le ulua i manu ai, i ona luma. Ma ua whaia e ia ona ia ifo le lalolangi, ma e ua no nofo ai le uluai, mai ia ifo ai i le uluai manu ai. Le uma tātu whaitaua, le sifi lea, po le antikeriso, lea la asa uma le sami. Mai la ia lea. Ua whaia fo e ia whailonga te tele. O ai o whaia, o le perfecta pelo. O lea ua whai e ia ina i aluifo le afi mai le langi. Wa no tau tia o me whaia le tangata. I le langi i lumo tangata. Ina ia whaase se ai foi. Ie ua no nofo i le langi. Ona o ia whailonga ua tu ina atu ia te ia. Te whaia i luma o le manwhi ai. O lo whaia tu ia ie o no nofo i le langi la tu te whaia se whaatangata o le manwhi ai e ona le manua i le pelu a ua toe ola mai. O tu ina atu fo ia te ia na te ave ina le mānawa i le whaatangata i le manwhi ai ina ia tautala le whaatangata o le manwhi ai ma ia whaia e ia fasioti la to uma o le a le ifo atu i le whaatangata o le manwhi ai. Ua whaia fo e ia o na ia whailonga ina o tangata uma. Whailonga tangata uma. Lala te mea tupu ai e tupu i le teimi lea o le aso o le whamasinonga ia po tono le fitu tausanga lea. Aua te popole te leo tala i whamau leo tupu le teimi nei ia whailonga. Aua ke whewhe e fua oe e ia mea le ai to a tupu tu tono le teimi la. Whamai a mai ua whaia fo e ia o whailonga i tangata o tangata nuu mali o e mau o loa matiwa. Le whailonga lea le manwhi ai. Whailonga ina i la tui o la tau lima tau matau ma o la tau maulu. Ina ia le mwhai ona whaatau mai pe whaatau wato se tasi. Tau lava o e ua le whailonga po le ingoa o le manwhi ai. Po le whaitau a whai o lona ingoa. O le mele nei ua le poto. Nea na sau e ali lalo. Whamaila ia lea. O le ua fo i le mafu fau. Ina whaitau ia o le whaitau a whai o le manwhi ai. Awa o le whaitau a whai lea o le tangata. O lona whaitau a whai e ono se lau ma le ono ngā fulu ma le ono. I este mi whaman lama i ale me sau aile numera lea ole ono nono. A le rala u whaitaua. Le li lea le sifi lea po le antikeriso po le alana i alana rau po lana mtafa i po langa ministry. Whamai ona tu wa o tu i le onone whalinga lea na ilo ioane i le mtafanga. O nā ulo alea. O le manwhi ai ua aluae na i le sami, e fitu o naulu, ma ona nifo e se fulu, o iei ona nifo fo i paleli e se fulu, aluae ai lalo. Mai o le manwhi ai i whai upo e wha, na lato wifo fo i le tā rako, o le ena tu i na atu le pule i le manwhi ai, o lato wifo fo i le manwhi ai, ua whape atu, o ai se tusa ma le manwhi ai, o ai se na te mawhaia o na tau maia, ma wifo i ai lalo, whai upo iwa, ai se tasi, ia i talinga i nā whaalongo mai ia. Ai se nate taitaina nisi whaatangata o taua e alu lava ia whaatangata o taua. Ai se nate whasiotia i le pelu. E tusa on whasiotia o ia le pelu. O le mea lea, ua i aile on sai ia male whaatuatua o le au pa ia. Ia, pearo whatu nana whaitau tu na ni nai vaenga. E taua mai e siata o le mea leo lo tau mwhai atu. Na ngā luenga lau lia. Lal ngā luenga le lia sau mōmua. O ia na te whaia le whenga inga le tātu whaitawina mai e le tāni elu o lona mata upo e iwa. Sai ni ele whenga inga ma Israelu. Whai upo e lua sumal fitu na iei nā le whenga inga.
Mai na te whaatu mawina fo i le whengainga ma tangata e tō tele le vai Yesu sa e tasi. O le vai luanga le mufo i o le vai Yesu sa. Na te whaangata ai le taulanga a toa ma le mea fo i fua. E ai fo i le itu o le malu malu mea inu si e whaatafu na ina i se ia o i le unga o le mea o tu tele, tu pule iai. Ma ua whao i le na te whaatafu na ina. Nei mea uma e tu tupu lona whaataunuina i le lumanai. Nei saul tangata lea, whaile me tau o lea, o le wha me inu si e whaatafu nei nai se ia o i le unga. O le luinga, o le asau o ia maa mai me le lea la tu e au mai ia manu le whaatanga ine tu tonu o le malu malu. Au mai tu tonu o le mea la ia ili tupua lona lava whaatangata o le a whaia i se tasi o wings po le lesi pito o le malu malu. O ina le ata o whaia ina ia. Whaile mea lea o lo nau nau lea o le worship. O le whaifo tangata uma. Lona winga o le a whaangata fo i mawhai ngā lotu ia o le a whaase ea e satani whai ngā lotu le nawa i teimi. Ia male maa lolo manu whiai. Pipi i whaatasi ma o whaatasi ma ngā lua whaatasi. Ai o olo le teimi lea. Le liwa tu lo le manu whiai mawhai atu i whai ngā lotu o le atu toe i pea. I lunga o le. Makaria e aru si tianga. Ala la vai fai ngā lotu o tangata wha pea la tau ai ole sa olea. Pipi i mga lulu e whatasi male manu whi ai. Ia mau oilo le teimi e o oiloa le tu osae le manu whi ai. Na li liu mai lo lea. Ma wha uma loa male e kalesia ole ai ai la atu toe po tangata ole atu toe ai. Ina ua leo stai. E ta ofi whai ngā taulanga, e ta ofi whai ngā lotu ai ia ifo, tau, lava, o le whaatangata, o le manuwhi ai. E se la le tā ua. O le visili, tātou te whia visili ai, o le o te aliba. O le visili. Whamata e ui ai le ka le sia Jesu Keriso, i teimi o popo ngā ia, popo ngā ia kopo. Mata e ui ai le ka le sia pele ai. E wale manatu le uistangata, ele se senga o te tonunga le teimi ala rusi tianga o le pre-tribulation, o le mid-tribulation, ma le post-tribulation. Whamai isi alu le amatanga ele o mai popo ngā, whamai isi te tonunga, o Kirisiano lava ia, e te tonunga ia, o isi Kirisiano whamai, o isi skola Kirisiano whamai, e alu le, o ngā tonu a le teimi lea e whaelo aile manu aile ma le sami. Ai whamai le te tonunga, o le teimi e umai le fita usanga lea. Whaatoa o ai le taimi o le sitianga, le karesia. Ai whai mai ia le au onga le apostolo Paulo, usom tua whawhine. E le ui ai le karesia i tu tonu o pupo ngāia. Ai na o e sa whaalong te tā, ma te tee ia Keriso Jesu malantala lei. Momo te salo ni e lima lon whai upo e whamai, a o tau le au soe, e tau te le oi le pou liuli, e maua mai ei o tau e le nā aso tele e pei ose ngā oi. Whai pui lima na mai, o tangata o le maana malama o tau umalava ma tangata o le ao, tā tau te le oi le pou o liuli. Whamai le whai upo iwa, a wae le i tō fia ina i tā tau e le atua i le tō sā. A ia maua e tātou leola, ona o lo tātou a lii o Jesu Keriso, o le na maliu e whai masui o i tātou. Nei manino mai la o ngā apostolo Paulo, mai a, e le i tō fia i tātou o le kālesia filfilia, tangata o ola ia Keriso i le teimile nei. Mai, a whai alu si tianga, lui kākou ke le, tātou te le ui ai. Tātou te le ui ai, wa e leo tātou tofi mai, e le tofi ai tātou e le atua i le taimi o lona tō sā. No, we have no appointment in the time of God's wrath. Abe ese le atua lana e kālesi. Alalawa e apo poe le apostolo Paulo ia Thessalonia. Ona ua pupu le taimi, la eve vesi. E tusa male aso le ali. Ai apo po e atu la apostolo Paulo, se so ia tau te vevesi, so te po tau po le yaso.
I o tau mātala ma whao ngā le lei le teimi o lo o tau maua. Ai sa, ne te ua o mai whafo se i le aso nau tau whai mai ua uma wa kea. Ai tau te leo tāpena pena. Ai e le mta upe 5, whai upe 1 ma le 8. Mai o lea aua ne i o tātou mo moe ai e pei oisi ai i a tātou mātala mai e whao tauta. O upo Paulo i a Tesalonia. Usum tō whawhini. O upo fu i a Paulo mō tātou mo oe mau. So ia tātou te momoe. So ia tātou te whatamala. Ai tātou mātāla ma whau tauta. So ia le whitaita ia ina se seo tātou manatu o tātou manatu mō tātou teletonunga. I mea e wha se se ngō fia i tātou. Tu ulau loto i le tua. A whai o i teletonu e sausi tianga. Tu ulau loto i le tua. A whai e te loa e le i o mai le aso le li. Tu ulau whātua tuanga i le tua. E te le i o i ai i aso e sa. E ave e se ina oe mau. Pe a whai tātou te ola tūtū mau le li. E ave e se ina mua mua i tātou. I le si tianga. O le e ka le sia Jesu Kiriso. O le whawhita auli le ana tupu ia Tesalonia. E pei lava foi o le whawhita auli o lo tupu ia i tātou. O le ala whawhita auli usum tu whawhini. O le malama lama. O le malama lama. Le malama lama i lea. E le malama lama i mea o le atu tupu. E le malama lama le upu. E le malama lama i valo anga. E le nganta foi le, ua wha se ina le tele o onga se. E winga i le taimi o le aso le li, e me se foi le taimi e a fio mai a Yesu i le sitianga. Ma le toi e fio mai a Yesu. Ua, e sa manatu tangata e Tesalonia, se ua tea, ua o mai le aso le li, e fa mai Paulo, wa aine i te u tō whaata malai, te u tō nofo, e mo tō le o tō, e ngā lulue i mo tō ainga. A ngā o ngofo. Ne te u tō nofo, fai mai ua, mo file mu. Ai te ua o mai le whano, whaafua sei i a te o tau. Napta inga le mo tātou uma. Aua ne o tātou, fi le mu mo tātou manatu, e le aise mea wa tupu, wa te atu na mea, e le aise mea tupu. Sa wha mala atu e Paulo, e le o mai le aso le li, se ia tau nuu, mea te tau o na tau nuu mua. Ne o mon tātou tā ua mua, o la me mua, te a ese, lua, whai loa mai li te ngata o le angasala. O na ta o mai elea o le aso o le li. Ia, tātou tala noa il momo te Tesalonia, mtau pui whai loa mai e Paulo le whetai i o le kālesia mai Jesu i le vāne munimo, po ao. Nta ua le Paulo a umalena, o na o mai lea o le aso le li, e wha umatia i lato uma o le alatu te i le tala le leia Jesu. Ai le o ia mea i e wha tua matali tonu i a Jesu, nai mo mote salo ni e 5 whai po tole umon whai tawina. Ona e le tōwhia ina i tātou le tō sao le tua, whai upo iwa le umon whai tawina. Mantua le le i tātou, uso mantua whawhine i a Keriso. E o mai lava le aso le li. Ai ua le ai le kālesia, ua avea i le siitianga. Ai o le taimi lea ua matua le ai se fi le mu i le vevesi o le lolangi. O e o le ātu toe ai manu nofo pea i le lolangi. Le alme la vevesi ai, ona o pua ngā. E whaase e ina aile nu o le tue tutonu o le amatanga o le temi lea. Whapea la tau. They are secure. They are well secure. Pui la tau le ngata mai a la tau whai ngā lotu a sa. La tau e matuafi so soani le manuwhi ai. Le antikeriso. E toi fausia le malu. Le malu o tangata i uteia e toi whai e a la tau whai ngā tau langa matapo inga. Toi whai. Fasi se Israel, whapea la tu fi le mu. Whapea la tu malu fi le mu, ma le lei, malu puipuia. Ai oso whai lo le taua lea le atatu le tal noa, si tatu tal noa le vaso lea. O le taua, a koku, mama koku, e oso ai i se taimi, i le taimi leo le fi le mu, ai le yo o ina whaali mai, i le manu ai. That looks like an introduction to the coming of the Antichrist.
e mua. Sau le taua le taua I koku ma koku, o ma loe o mai I mātū, e o mai e o so fai Israel. E o so fai fo I ala tau ta mau ainga ma mea o ta mau ainga I ma le pawa ma le manao e toi ki lia ese Israelu. Mai le map e peo na iei mua le tele o tau sanga. Ai va fo se ilo. Ona saule atua e tau e la veai ia le nuu o le atua. Lo inga saule atua I, sau fo le atua e mua I e la veai ma. Ai li saunau Yesu I fai unga. A le atua. Na e ta ua mai awala e fai le atua. O fai titili. O mafui. O mea mai le langi. Ea, e le peti ai ma loia. E tele ma lo Mosalemi o Lucia. Ma lo e peo Iran. Ma loia le ala tua mai. E os fai. E le taua le a koku ma koku. Lo inga mua ma le taua a koku ma koku. Ai muli mai le fai. Unga la mo le fitau sanga. Le taua lea ta tau ta ua le amtanga. O le taua I amaketo. Inana o le a fata stasi umai le tele o atu nuu o fili o Israelu. Malato vangavangaia ma tau mwhai o le a wha umatia le nuu o le atu. O le uwa tu tatu teime o to sfufata to minute a Yesus si fia walau mai, ia walau mai, mai so fina ngalo I whapopo le tatu mta upu. Ya, mo le amnoa tatu telefoni tolu fitu tasi 5 iwa tolu le tatu numera tolu fitu tasi 5 iwa tolu saul tatu walau mua talofa tatu walau talofa tu le sunga poni talofa Antonina hama yo tina le man bia la fastai tu le sunga ye li ya li selfo ma na yo ni mata o tatu o ye ni fia Ia lava le atua, ia whamanatu lava, ia nofo sauni uni wai muni a. Ia ale taimi le sauni, ia o taimina e osa, ia le fili tangata le sauni. Ai whautaiti le lava mole, whamanatu foi whamalamalama, i upu mai a fionga le atua. Bili atua e lango lau pukalame, malo lava. Taftai. Lue ia manuia tele lava nei po, foi inisi o fia viri atu. Ia. Ia no patele mo e fa pe foi leo tu mai le foi fa to paso I fo poni. Taftai Antonina, alofa tele atu atu al tina manuia lava e mala ainga. Ia, so I foi ia. So I foi. Le visili la. O le visili o. Ma mo fa o visili el tato. Pa mo se amno, ia lo mo le amno o le visili. Awa mea le kalesia la fai le langi, le kalesia sitia. Oha mea le kalesia la fai le langi le taimi. Ya. Alo nei mea, sa levan tala noa, mo levan tala noa ai, tala noa la vai, e lenga ta o tato por klame nisi o taimi. Ta ua e foile, ta ua o le mele nei. Ya, e lenga ta folo tu singa le tele u tau sanga o mawai. Ta ua o le fisili lea, muna tu o le fisili lea. Iei fo nisina foi ona mai ola tu fina ngalo le taimi o tu singa newspaper le tahu o le visili le ale mea le a fai ale kale sia I le langi le taimi le wale uta tu lo e makau kia le ngasu le ole atu pulunga le funga le taimi le usum tu va fini a mata manaia fi le mu saingi fenga inga le ale nu ole tu ma le man fai ia ai fai wa u fa le tonu awa mea le kale sia so it's very important to ask that question. Oha mea le kale sia le afai le langi. Ia. Ai si tali mo mol tatu walau. Talofa le tatu walau. Talofa. Talofa le sunga. Talofa. Ia. Jake. O uke kale kongu le ile sinkianga le alo mo sinkianga. Okay. Oi le sa no fa mo le. O le urua. Oi talofa le urua. Ia. Okay. Au yelo ma fo vunga le il mo sinkianga. Pre-tribulation. Le. Ai mo le fai a vaunga ngi al mang fe ai mal perfect kapel. Ia. Ringa la kilia sale kale sia ia. Pa mo muri mai lo. Ale sia la. Tu sala tata tu nu. Oh ia fa fe kai. Ia. Fa tai la valu ai. Alo fatu. Ia. Le langi camiole. Ia. Oh leve veside.
le kemi vele i lunga vangi mole ela kemi le ku fanga pale ia e lo le o lo fina ngalona ia be o lo nga ia mana ia ngale kemi nga o ku fai pale ngale ka ora puskot ia wa lima le pale nga saule ia lima le pale mana ia mana ia lu ia fa pena voi ia God bless fa ia fa talo felicita tu la talo la Paponi. Talofa. Yago. Malo sudah pakai iya. Oi, malo yago. Malo. Vamos inale. Il naitu. Mau ia kai. Ia leli. Kai mau ka fasonia sia. Kere ko ia de. Susia marka ma ai nga ko ia ku fambai do sunga pa fenga. Ya misia ko ia. Ai di nga ko ia o. Ma ko ia se un po de ko ia. Leli. Vi ka o foi so i ko ma do fa na nga ko ia. Ko fi ma kiu ki ro. Ko vi ko i. O nga fa ka wa. Si era ia ko ka ko live o sko kedi. Ia le tu. Ya ringa le ma fa ni ko. Ia leli. Amai ka fa so ni si Eva solo sumai. Maka foi ka paso aí. Le corea ko fuma ko kuya. Ka ko aso ko ki mo ki ya. Ai me ala o ko vai ke mi. Ya. Tos que me un oso mai te mi ya. Ya, ko America ko fo sa ni. Ya. Mana ya. Ai fa fei ro sunga de ka no. Te Jacob, fa te. Ko te ya ma. No pe ya ma, pa no pe ma. Na no ko ko kalami. Tai lango. Alo fa tu ya toi mala inga. Te fela ile va yaso. Ya, se fua. Ya, se fua. O me ale kale si ola foi le langi. Ya, e lua mana ye tele melena me le lua. Ya. Ole tufanga pali. Yes. Wa vol fam sinonga le la foi le langi, fam sino inga luenga. Am sinonga la le le to eva pe to e determinai pe to e mo ai se fa sala pe ona el au fa longta ai fam sino ina ta tu nga luenga fa mai pe le pe langa lu ko ni to lima foi pus fulwa ai o e lu ni meta u au te lo le a tupu le langi e momoa o le fai pui ponga le a o lenta ta o e fol vaso lente nei salo nai le falinga e luse fulu le o le fulu maleiva fam tala mai ele me mo mo tauna tupua ile langi tele fa ponga amata tu al teme mita yesu malana man me ile ea ma ifta ya il vadi mnimo ya ono tu le langi o ngala e sio la ile tio li lumol tama ole tu fat singole fa ponga a Yesu Keriso malana e kalesia ya ona amata lo le ole a fole sapa e po le banquets a fa fo fole upuia al fa upu ono mta po sfum le iva al fa upu ono e ol se fulu a fa te tele to stato val au e va per fair o falang foi PCI o le leo le moto tanga te to tele o PCI o le ta lili o vai tele o PCI o le ta lili foi o fai tele o fa pe atu aleluia awa o fai matupu le li le tua e ona le malosi o malava ia tatou fia ma oli tu atu le vi inga ia te awa o mai le tausa maanga tausa maanga le feast ale tamai ma moe o lona fale tua foi ia pole kalesia lea ua saunia o ia e ia. Mai o tui nātu fo ia te ia ina ia ofu o ia i le ia vavae e mamā ma le popula o ia ofu le ia vavae o le teini whai puipo. O le ata, o le ausitia, mamā, ma pa ia, oka, na pe o la e o le teini o le asauni e samvali le aile whai puipo. Mai e vavae, ia vavae mamā ma le popula
Wa le ia vai o le a mi o tonu lea ale aupa ia waka. Wa fai mai foi o ia tau. Ia e tusi amu ia e wa tala ina le tau sa maanga le tamai mamoe wa fai mai foi o ia tau. O a fionga moni lava ia le tua. Fai po se fulu. O na ofa pa ule o na luma o na vai ifo ia teia. A wa fai mai o ia tau. Ia oe. A wa lava. John. A wa ke ifo mai ia tau. O a walo uso au na o le angelu. O solo a uso foi wa ia teia le mau ia Yesu. Ia e ifo i le tua, a wa o le nganga o le walo anga, o le mau lea ia Yesu. O ngā le tau mai whamtala mai eile, me tau e tupu mua mua, o le whaat singa a Yesu malana mana mea o le ekalisia. So whai tau atua le situsi lea mai ele, le nganga, whamaunia ai le ekalisia le usom tua whawhine, o le Efeso. Efeso e 5 Peso e 5 pe fa. 5. Mai, le ata vo le fai boiponga. O tau whawhine o tau sustai au tau lava tane wa pe o sustai le li. O au le tane o le uluia o le avai. Pe o ke riso foi o le uluia o le ekalesia. Mai o ia foi o le faola o le tino. Mai o le nei fa pe o na sustai le ekalesia. Ke riso i fa pe foi o le whawhine i ala tū lava tane i mea o malama. O tau tane, i au tū alofa atu i au tū lava. Wafa peo ke riso foi o nā alofa mai de kalesia. Ma foa ina mai e ia te ia e whai mon sui. Ina ia wha, ia ina ai, iai, le e kalesia. Ina ia wha mama ina, i le wha tā e le ina i le vai a toa ma le upu. So all these terms, it's all about purification. Wha mama ina o le e kalesia. I leo se ekalesia o whaise ingoa e kaimingei o tangata o la pa ia uma o lo iei le lalo langi mai lea ekalesia ma lea ekalesia. Whamai, ina ia wha mai na i le upu. Whamai, mama, i le vai a toa ma le upu. Lea fionga le tua lea. Ina ia o na tu i natu o ia teia. Oi, le ekalesia ia Yesu. Whamai, o le ekalesia e mata ngō fie lava. E le aiso na ila, po se maa numinumi, po se tasi mea whapena a ia pa ia ma ia le pōna. Le si lea description po, le si le whamteleino le whaai poiponga, tu whaata singa, i le lumanai o le o Yesu Keriso malana mana mea. O le si la mea lo na lua le a whai e le teimi o lao esei, le o whai nei le, mto le o whai le, le whai poiponga, fitu tau sanga o le awhai e le celebration pe au tatu ta ua vaso lente nei fitu tau sanga le awhai le celebration i langi e toi o mai le langi nei wha au au ai like a honeymoon i le safe tau sanga o le ama futai i su malana au pa ia i le malo o le millenniuma a le melo na lua e whai le langi o le wha masinonga o le wha masinonga o le awhai e luma o le no foa o le alofa tu noa. Ta ua lea no foa po o le wha masinonga o le pima i le upu eleni. No inga o le alofa tu noa o le tua ua ia tali le lei ai ia ona tangata na filifilia e whai ma o lona nuu o lona malo. Lea la whai le wha masinonga. Pa mai ale lua kolonito e 5 whai upis fulu. A wata tau te tutua tu malawa i luma o le no foa wha masino keriso le no foa lea. E te tau ai. Ina ia te itasi matali tali atu i mea na whai ele tino po o tātou ngā luenga. E pei o mea na whaia. Pe lelei, pe leanga. No inga e determinai pe iloa ai po le ale. Te ole tā ua o le wha masinonga lea. E le toilo ai se whasalanga o se tangata. E tongi sala po se whasalanga e pei o lesi vaenga le lesi tu. Ai lo ai le tūlanga. E lo ai lo tūlanga i ei le manuia le ola e whaavavau whatasi ma keriso. Ta ua mangi opposition i le ola e whaavavau. I le ola i le avo i le mahalo leo keriso e ta ua. Ta ua opposition. Ke fia laka le no fo
o Yesu lona no foali o yo le tupu tati fia le lata iai tatu ti fia le lata iai au nai ma tapua iai ma ifo paunga le me fai ile na taimi ile fia tu mamao fia mamao ai sa tau tulanga mai na o ia na lultina o Ioane ma Jakopo tolu o se pitau ia Yesu fa mai ao mai lo malo fa no folisi uta malespito fa no folisi uta malespito. That's position. Tulanga. Mai Yesu. Ele ele sa mea na fai. Ele o mea na le mea lo tama. E pule lo tama. Au. Ya. Na sa we. Au tama e fai lo finanga. Ta wala. No inga. Vi ele tu le fia filo va tu mai al ta tu tem. E fo ni so tam fai mai ta tu leng fa ma lu atu. Yo no umol ta tu temi. La fa sta tu talo. Ma tau whaftai le tua nei fiafiwi ia lava oe, ia lava lo swafa e whaavau. Whaftai e nei awano mātunga fie. O mātou talai lau whiong i, o mātou talanoa, o mātou whasoina la upu. Ta upu i. E mea tupu i aso muli o aso lo mātou wawa ai atu. E o mai fo i teimi lava nei o mātou loa le tua wa lata mai. Lata mai lo fio mai e so i lo toe fio mai. A mai se o le sitia. Mātou wala watu le tua se angale lei. E mau e mātou le poto ma le malama. Mau ala mātou nau su e ma whaitau ma whalongo. Ma wawa ai le tua. E le tā ua o fionga me se o pol klame e le lomanai. Whamnuia iau tangata e le la upul nei fiafi. Talo ia. Whamnuia iau lātou ngā luenga ma whaiva mtiute me umalawa mai se o lātou soifua wharenga. Whamnuia iai lātou. Si au vana mātou tue whelua i le wāsfau. Tū mau pēlo vi inga tama. Whamnuia nei au nanga le ala leo Radio Samoa. E ala i pulenga ma leo whai ngā luenga uma. Ia whatasi ma ni po te tailo mātou wala. Maua se pō manuia, maua fo se whai ngā mālo longa file mo. Whai tau le manuia, tū mau pēlo wanga le. Nā le mātou te talo. Ala ia Yesu lo mātou li i lo mātou whaola. Amen. Ia le tātou po klamil nā Samoa. Tu le upenga le loto le vai aso i el wha moi ia o le a tātou toe wheilo ai fo i le vai aso. Fau le aso ngafua le tāle walu. Ai mo le nei taimi rautou au nan le poni fonti. Wha soi fo ia mo le nei taimi. God bless you all. Ole se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o Sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa Omega ka Ianga loi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loi le Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau Po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Malole keisile Omega ka. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Na e foa ia o lo hola
osi mai vai Fiema wa ose mapusana Le alilie Wa ole malama Tafia ba ai ina wa fiema Lo uwali so animai Ole si fonga matungo fiele na ole sunga ya le apai tau whailua. Ia, ma le tātou pesele nā peona te warunga tuai. Le tautua le sunga le whawhiangainga pasta poni fono ti. Ia, ma le tātou porkalame peona yele nea whiawhile tutu. Le upenga ile no loto. Tātou porkalame whapena ona. So soani mo le tātou tinu. Mai se lawa fo iau tā penanga. Ia, ma oe fo ili nae te fie su ele fionga pa ia le tua. Ia oe fo ili nae te anu le aonga tus pa ia. Ia oe fo i. Ia ma tā upu o le fionga pa ia le tua. So soani ia i tō finga peone ia i tu tonu e ka le sia. Tātou porkalame na le atu e fo i ma le tātou porkalame nai le asonga fuar vai aso a sau. Whaaftai atu mo i lato umalava. Ia le ana whaafonga mai le tātou porkalame ma maua fo i le avanoe e te whaafonga ai ia i le ao a oina o le awhionga pa ia le atua i le nei fo i vaenga o le awhiafi ia matulanga pi o ne iai le tātou porkalame. Anga leile atua mo ta umalava ia pi on mauma le tātou porkalame ia anga lei fo i le atua le tui wanto lana wauna e mo ta malawa pui ma la vea i lungo a wala le awia i le nei fo i a whiawhira o te sefuru man fitu minute le tuana tā leo le sefuru.
I fell in love with you. Could I have these days for the rest of my life? Won't you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have these days for the rest of my life? Semana tuaina, pese no taina, aota ulima, nasisiva, aota feliuliwai, musika manaya, ole alofa ua ataina. Te mawhaia ona tasisiva pea, avea oe maupanga pipo umalama. Tafa amasani aota pelai, avea pea oe maupanga iaso umalo uonanga. Could I have these days for the rest of my life? Won't you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have these days for the rest of my life? Could I have these days for the rest of my life? Lady Kiri Manisio Fatunga mo tātou le nei a fiafi. Awalofa tuale tātou por kalame ia mo o to umalava pia whātasi mai le nei a fiafi ia bali tātou tautua. Whātaile whātasi mai, whātai fo le talieina ia o le tautua le Radio Samoa ilo mota maro lawa ia pe ona ile tātou por kalame le nei a fiafi. Whamangalo se whabatalanga o le tautamali ilo whiringalo whalewhalo le tua whamangalo mai le tau o auna whiro i tātou le aso lulu i le alofa malanga le leio le atua manuia tele marolonga le nei po manuia foi whea mga ruenga o le nei vai aso whaasoifuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya e kai kai ya ke mako ai le leanga o i o e fiu e alo e kumu leanga sala ya e alofa mai i la ngai kangi au mai le file mu le lalo langi o aku ngu uma ya fealo fangi o sainga mai ni kia o ke le popole ia o isala elu ma fili sikia o le pule mai e faka ngu lo finga malo i lalo ngei
Ia whaafia fia oe le kupu ai fuli kua I mea masei Ia usi ka ia okei I o makua Ia auange koe oke aku ai pale pa au le kua E mongi e kale kua le vale pe asese Aua ia I le sola e se mare vale ka fefe Awa o aso le unga o aso whainga ka Awa o aso le unga inga o whangai papa Ko aku tangi nei aloha mai 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 Ailonga wa aia wa o kalikong O ngalu lolo o mafu e o maunga mu E kele le whaapapomu Pai pai e lulu winga le ele ele Kele whaamai pipisi e mai ka ngaka o mangu vai whaama mangu lele E si ile kaua a le singu I le singu E whika wai e ka le sia E kele le koko masaa Kele le mau mesia Ma le pe whae poi ponga o nga wafika o le pia Awa le kangi O le siwa misa mai a le ao e kau le po O le singa aka ai sau ako Ia whae teke o e mausa o wa e kele ala le fili O le lionga le mea akangi pe papa whai kikili Awa o aso le unga o aso whainga ka Awa o aso le unga inga o whangai papa Ko aku tangi nei aloha mai 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 Salamu e kolu se funma le wha alonga foi upa se funma le inga whai mai e kele mau mea leanga e o I le wa mea kong Ai o ngā mea uma o yo vau au oia e la vea inga ua wo fesoua inga le vasalo o so me I mai kukong O le lionga kangi o lo o kausu e se mea e ai e le mawhai se ami Wa ai I e se I ai awa e kami mai ia wo E wha kele mai le po o vai vai inga e wha aka alo I ai kuai lau salamo Ai o le fili lau le kama pe asusu e lo wha amalama Ia kangi I lo kama inga ia pui pui I lo wanganga Ia ufiki oe I longa koko pa ia Ia au mai ake oe le loko fia fia ia e te pi I le mesi Awa o aso le unga o aso whainga ka Awa o aso le unga ia e koe fo I lo kama Ko aku tangi nei aloha mai 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 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.